no feedback ene me dey ma wo nyina ne se ye nyina ye kai abusua wonum free eye wonum di kunafo be ma bi ba ha se ne yere wonum di hye ene wo ba no ba ma no wa no wo mampon no ya ajamadaruma mukeka mo nsase kakra ma yen se yemfa mo ne funu a waka fridge mu ekonfie miensane no yemfa nya ho ntotoye no se ye mo ho enkaye bia abusua ne gu ntotoye so pa hwie be ebedru na woche eda ye nimu ikura die na ntotoye ne nyina wie peyo na de befi mo ba bia so ye de ho nsankaye no nyina ene ho adanse e kire sampa ye di funu no achi ahwe ama ne korabre no ye de ne nyina ebebra mu sanso ena afia comfort wa wo ye ba pimfo na nadwene mu kano kakra ya ye good Samaritan rich lagestion ade ne ba ye no enhyira ene enu nyam nka safo Yehowa fi se ye hunu ye afia comfort na busua ene ho nsam nso ewo ho ye de ne nyina ebeba na ye de ababeto manim eti feedback kakra ewo ho ya ene ye de mamo eno no evangelist me mo akwaba so Ohemaa Benewaa no me adini ye pa ene ya ba ye sa to an da no so nyame tiase okay bia be fine yo big mama na what to say nyankopa do no ye pa okay ene so ye da foforo ye sha adwuma ase na wo se okura pen ne pepa am se wo chocho ne ma oh bibia da ne kwan so sa ene so wadi be bia lady golden so ewo ekire ha eti team no ye nyina ya ye krado na ene nkomo no se de ye nyina ye nimu no madaroma enra nansane ne free nansane ne ene abon komo ya eye maame akua friye ya wo free joso besiase na wode na sembe dan yen na ochire ni nsemu ade achi ye panyin obo ne kwadu eye agya kwasi buatin okay onu so tin mu baaye wone eye ne wo faka ho wonum so ba be kire wonum diem nanso ba bia na nkomo na duru no ye hia afani nyina da eba na ne ampa ye betimi adwa se enyanso betimi ageta fi se ena abusua ni nyina da eye agya kwasi buatin minim so mo bom de sprinter ne ba ya enipa begu studio ha no esewani edisi e ka kire wo malande e wo fia anum se mtitutu mrika pa na Nhyira 104.5 on Facebook YouTube no Nhyira TV brana behwe sede ne agoprama no so ebeye sanso na ma me akura friye so wabedu entine yenya both parties ni nyina ti ye de ba hyehyɛ so ne ahwɛ ba bia asɛm no no koreda ene ba bia ekyekere po no ne ye de asie ti ka me ho na yemma abusuan akwaba ma me akua na pom to say bia ye kama okay yo eja kwasi boaten madam mpacho na ho to say na me da mo mpae do ye yo eti wo do mu ne ho mpacho abusua behwe bia na wa wo ba wo behu chese enye dom ketu asem we kwa nya omu nyina na ede omo ba no dodo na wo fom ya chese wo mu no omo enya da bre ha eti eja kwasi boaten ene na busua aha okay enti eja kwasi boaten wadaro ma ensi uso why introduction no kire obi a ne ne dibre e wa busua nim na fa memra ma mekwa ho ma mekwa nkwa na bae pacho ma me baba ko ne bae tabi dano ye ka sako wachi bra ye ka sako bogusua ni amane ko fa onti apo madam onu ko ani busua ni meba eja meba e ma me so yare o ma me so nti apo woni nua bia wo ho pacho ma me wo ye mi ba ko oni bisiase okay na ma wade en hwan ne gina moje ye me wo fa ba ko onu on what free me ba ko no ha no so onti apo okay enye hwe wan fo bia ma wo busua fo why aha eja mpacho afa kire mu yonko pacho oh that na say ha hu kra na me wo ye o ti fe no eja mike no ya behwe ma no ma me hwe na me se so be man we no bia dada kasa wo de kasa wo be ba pacho ma mi we ni nua ba no no unua ba what they say ye fe na jo nyanta okay ma mi we so ono so ye ni nua ba we de ba panyini pa o ye nyina wo na ye panyini okay ye no se fe no Grace okay ma me ya mpon yo ma mi we so ono so ye fe na kosi giwa okay ni nua ba no yo ma me akua unim ma me ye wote hey pacho me no wo de no
me kunu nuaba okunu nuaba no woni ne pa minimum no yo ma me panyini ma me ya mpon so ni no minimum no ono so ye hwan ono so me kunu nua okay na ma me oti ekire wo so ye ono so me kunu nua mo ye ejama okay jama o mi no ye jama wo no mfiri ma me ba kon ba okay me kunu ye enuafo pa okay na no wo ba ye no ewom ye tie wo de nanso e bi a na nkomo no wo ebesesa ne enti boye nkomo de na donam e pa cho ewie de boko e ba ha edwada no na mo je me feso e ba ye ma mpamo me ba e ka se me kunu ayira kasa ne ye mo so me kunu ne wo adukrum e bia ne yete ne yete kura se fe ho adukrum ko dadem okay ho ne yete na yete wo no me kunu na onyare yetwa nsuo na nkwala na ko school e no ka chem se de nsuo ne bu ho itimi yiri nkwala ne ntimi ntwa ntimi fa nkwala ne mlafi na onyare me kunu na onyare ka me nya ne ho ma na de nkwala ne ba bisiase te wo mu a me ko ho ono so ba ne ho den onyare e ma kwan a ene me mani nyina akọ ekodi akwama na ya ba enti a che no be yare to be yare the first time we di kan yare e wo adukrom ho yare no che mu kakra yare ben me pa chaw me ne ko hospital yan kan che me se me kunu nya stroke na no anchia na ba bia anya hwe but na odwonso a ohu okay oni refi ne ho no waje go ne ho ai na onya wanya stroke me doctor bia kan che me se edabo achi wanya stroke okay obi an kasa anchia me enti e ba saa no me ne enkwala ne ba besiase na me kasa ye ko kosra no ono so ba onyare doctor anka se wanya stroke doctor to yade ni din sei obi a ono a wo ho a ne refi ne ho no adwonso agu ne ho no doctor ka se de ya scan but me nim identify hu adekura doctor ne kan ye se fansa wako hospital wo ho ye na bi ahododo na wako doctor Johnson de me mente na wa ma wako ye scan doctor ntu di se okunu ka se wanya prostate se bisa okay sa no kan scan da hodo de me ne ko hospital na o ma me koye enti a kire na me nya nkra se o adukuru o ko afia ho na obesne ko adukuru o ko afum wa ma akoyira wa afum ti ade chen na afia frɛ me afia no ye hwan me kunu ba no nya akon e frɛ ni nya akon ni ba pani no okay ana o frɛ me se man se dada ko afum wa ma kasa ne yem so na krache na anadwo be 10 na o frɛ me phone so ka kyerɛ me tade chen ya me wrahye se ka me kɔ hɔ no ka se wasoma me ba pani so wɔ no hɔ to wasoma se yen kɔfa no emra nti na nya akɔ adukuru no ma me mi se we ansa na watoa so ya na me pese wo beka akɔ akiri de bebam bia na mabisa na fie koyenim ebra wode ne ko ya doctor ka se wanya prostrate no sabre no na wen na wote kumase na na ne na we kra na obisiase fa hospital na wode ne ko ne ko just government okay inti wode ne ko ya ka prostrate de na fe beka adwene no ma wo se de wo kan na da no nkoma wode boye ne se na dwene mu ka no kakra na ono di nkoma a nkoma no ye di kama du ba bia na nkoma no I style. Okay. Sana na yeno. Uja ne ho wo bisiase bari amo ne sabronum adukuru ko dada mo na yete. Okay. Uja ne ho ba ye no edi say ansa na wonya prostrate no. If I chow the cofa ne ba ye na ansa na medical hospital ansa na me hu se wonya problem. Okay. Na me nim so was a problem no. Okay. But me go hospital na e ko twa scan na doctor report to say na ye no. Okay. To on come on so. Enti me pa chow e ba se o ho na ka se me ba na akofa na ba na. Me nya anko e kura ho ankofa. E je se owo ne ba na ho enti me ko ho. Me ko achirmade. Enti me ko ho na me ba na me ne ba besiase. Ne ba besiase enti besiase ala na wote. To me be hwe aja phone no ma me na do no ma besiase na me ko hospital. Me kwa na me na ba. Ye kwa e fa dropping am de ne ko na me de na ba. Enti ye be di Christmas no. E be di Christmas na me ba be ma pani ono to me maso mi. Oya se mama pese me ko dukuru. Na me se dukuru de o fa de no se pese me ko. Se na blebo fe na je otikuku no ka se nkola ne mla no me bo omra me bo na dwuma. Enti me de okoye na be ma de o menchen.
o menchen no wanko edukuru mo bi enti me ko ajuso market da na Thursday 5th December me ko ajuso market me ba na me ma no katem ma if school buy da ni fi na da ni fi ade na me ko no mo frɛ me kan chem say buy da ni ho kan ka me ba ikodi pa ba me nyine da to bia na edidi bet ka me ba enso manka o ma matena ho aka we na me de buy obedru fie time ben me do fie around 6:30 anywhere 6:30 o manu suppose school time ben no bon say papa ni fie on bedru fie me say 2:30 to 3 on bedru fie na papa ni okay enti kwa me bu fuli pa enti me baba ko na ho na me ba na so di bu esi ho jabo achi o no de wachi de na me ne wo ha ya ko edi nkomo na tam be na opie ya obi en hu no si hu no na se ko ya announcement enti ko ya announcement enti edi 3 days na ko ya police report na dana na ko ya police report no eda no a wo ba ye na be ma ni fie no anadwo no moko ya announcement dana e wo hin e ko ya na juso fa juso besiase fa hin wo ka juso besiase a wo nkyere me but information bi wo ho na mako ya information need the same information need akutu information enti e hon anadwo no a wo ba ye no e na wo bo hwi ko akutu ho e na wo ko ba amane ada na sa anadwo no a wan fra busuan mu fuo bi se me ba ye no me kunu ni fie aya yam hihye kwa amaze me dia akogya information center and the man fra obia adentia pacho obia na mbe ne me ho ni obia contractor me de be friend uni obia de na me ni obia telephone number me de be friend say na asi obia number ne me ho friend say wo ba panyi nyako so number ne ho nyako number mo na nyako no man friend no ayi no anadwo na no pa no na me friend me one me baby na tie na me friend bisa an say sister papa ba na o se da bi na me se ne ye hu no na me kati phone nyako kra me na ankasa oni nyako na ankasa woni wo ba na wo ho no me kasa e na no adi say de to so say adichin ya na me frɛ ho mo okay enti me ba no kra gina so say me papa ya me ma frɛ no me ma ko frɛ ketwan ti sin de kra me ba no on fa phone frɛ me da on frɛ me da nti eno ya ade chin biem na wo ye den ade chin 3 days na me call Jusu police station am ko report ya na me fa so call papa yi ni nua bi wo north on dem na ye fine na me call ko ka chen say na asiu da bo achi me hu no but me kuma no yare kakra le baba de na onyare ona me koto no a ebusa me ni ebusa wa mane a me bo mama ne ka chen say na asi na no busa anti makobo ofa ko o ka mane na me se da bi kobo na mane ti e bedru ye na me kuma yi oni ni nuen e ba ye say o ma te se bravo ache wo me ha na person mo behwe na me se bravo ache ye hu no nti sabre ni nyina no na abusua ni nim se bra no ukunu bu ache wo nchen na abusua ni bia omunim so wo nchen omunim sa ai omunim se da bu ache wo nchen me kunu pani kro ba besia se me na yere eben ho oba ho na me koto no ho na obusa am se tata me kunu di kan yera na obusa am se bu ache ye hu no na me se mpacho han bu ache kra me na ba besia se ha o me ha ti omunim se da bu ache na o me ho okay yeah omunim nti first day no anadwo no ko information ko bo amane no 2 days na edam finfini no ansa na ebedu 3 days ama wako north akobo wakuma no ne ba bi amane no sa nam yenu na hyentemo na wo ye de e fa chodo mi bisa me nam bisa se bi obi ahu no me describe na tarius no se bi obi twem because ne nante enye papa sa okutapo mantine nante no enye nante obetimi di akwa chiri tira me bisa sa bisa ikuru manhia bi to aso ko nyina de ko ho okay okay bra wani me eya den na ukunu na enra se wutie opanyini nkomo boye o se bi dwane kora me dwane eja me kunu ho nyina me te aha chiremu fa ho no ne enkwai me pesa obo wa ma ne nyina awie ansa nya me na me pesa metoto wa no eti pesa wa onu ankomo no a wutie ye no gina no so na yi wonsam wa no na fe ye nkom ho o se me ne me kunu te me dwane ja me kunu be ma oba fia be ye me ho ade de ntina me ne te me dwane ja na kofan papa na kura busa ne se dabbe no di hu agabo ache no hu agabo ache ni medicine asa papa na be yira e unua no
but on it be she be on be kontokwa e dey won tokwa na omukon so odi or the saying omukoko iska and no can say obato mekura ho ma me dwane frɛ kura ho me ma no dwane am omo ani odi kosua se ne boto me bo mi kunu dua na ba bo ndue mental feel na beto me no dwane ma wuni enti no ba o meto me fie ho because one mi kunu no mo gli da bi on be hie bia omukon da bi on be hie jabo achi bi on papa no kura ba me nkyere wo besiate no obi frɛ me sam sen tutu kukuni o abusuafo ɛna ade ba obi ansi ha mehwɛ ne da so abusuafo obusha me de ba obi ama ko pesa oyira ya sister ni nua ba timi ka se me mi kuno te na me akurase na me te besi ase me ko tena akurase light ni ho esum tum aso me ko tena ho na ne wo nan me nwane na sabi ya ko ama koko na ba no me de na ko fan na ye den na mu wo nan na fe nan what na wa wa ma ho na nkoda ne ko school ye den na fe di adwene ne be kasa ma wa o de say nkora ne twa nsuo ne ko school asem fie bebrebe nya na o mu twa ko school no te ye den na fa dwen fa o mra na o mu nyina ya tache basa no mo di suan so na enkoyi enti wonu mu sabro nu mu wo mu ma di suan enkoyi je se wo mu nyina free sabro nu mu ba e wa du krom fo nyina no enti me bo edu krom akurase fo ni nyina se wo mu nyina ma ba krom be ko suku ansa na wo ma nwade sa na pese o kiri me ma cho sa na me me kunu tena so ka fa nkra na mra besi ase no mo me school enti me de on bae no e o mu ana makọ ebi owo no makọ be ma no enti fo wa na enu aduane ma no na be ma kwa na wo da bi ne wo fa ase bi ofie o ne fe ne kwan du bi kunu wo fa ase na ye wo hwesoni so ofie ho okay hwesoni so ho enti na ma me kra me bae no okunu yira ya chi ukọ o 3 days na akọ ojoso ekoye police report yes sir okoje police report ewe de okoje no we Nhyira fan. Actually, we have photocopy. Nhyira fan. Photocopy. Okay, abusuya Hana J Emma NCR mama na yen display we nso so nhwe eno abusuya ne de no ye display ye enti ekra free de no asam no systematically ye breaking it down kakra ye bebre ampacho ye nti ase enti munya botere na ye nkọ ne kakra ye wie ya mekọ ekuma ya ma me yi na dance ye no so na ye hwe sampa wo bona mane ana wa mo na mane extract here wa data was so no mpacho 10th December 2024 anopa 11:30 sada no a o se be ma na yira da ben o yira 5th December na 5th to 10th dey say 5 days so nya 3 days okay a free age 52 of house number Besiase near Joso on telephone number called at the unit and reported that on 8th on 8th December 2024 about 6 p.m. she returned home from the market and met the absence of her 70-year-old husband, victim Peter Boache. Victim is about 5.4 feet tall, dark in complexion and speaks only Twi language. Victim was last seen wearing a blue t-shirt with a black knicker. That all efforts made to trace victims' whereabouts has since proved fatal. Okay, extract blah 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 blah. Enti wo ko ho 10th. Ba wo the date na wo de yira ye ne ma wo 8th. Nti ya de na wo saka 5th, so 5th no ya yi. Date ni wo so 8. Pacho you. O yira 5th na bi ono no antro ni. O ye mistake. O yira ni 2 days ni to aba. O free ni 2 days. Because any MCA meaning say be am betimi project ya ma ye nyina ya hwe say de me kan wo paper isu sa na ti a. The one no you say you called at the unit and reported that on the 8th 12/2024 about 6 p.m. and now yira and now wo ko on the 10th. And see am ko bomu so yira 5th and now ko police 5th no free Thursday. Okay. And you two about Memenda there 2 days. Okay. Ebi say na wo call sabronuma du kroma kura ho se wo kope koko no ho asem aka. Mi kun yira ebro bosome.
Because I'm imagine say me ko. Then see enkwala no ka so mo ko di Christmas December no 24th no. Ti mo wonder ba ko frame me say hwasuni na te koko agu ase. Koko na sei aye tum. Ana me kram ka say ade krache no oni ho. Na koko na yesa na o say yakoka kire ohini bi nso ho de fu ni hye ne nsa. Yakobọ na nantwi kura amane. Na nantwi so o meka ahwe. Enti etwa say me rush ko. Timkura na me kokwe koko egu ho. Eche ha. Ni nyina say ya yekse de bidie. Nesa say de wo ho no. Me ne nkwala ne fa soso ne yete koko no egu ase ti yete koko no ye boy ukunu ti ase wo na wokwati koko no na hwesuni na ete ketua ne de me ne me man ne ete afu na ye mini ketua de me na mete ono ane de ne wo hwesuni nsem. Okay, my enya analysis bi wa ha okay. Okay. Jo. Abusia ka ye break it down analysis BCC and also trying ye nyina ye nim say BBC na ye breaking news as I say you break it the my ahwefo ne atiefo nyina eno tie senior reporter bi ewura musisi ya wo the breaking news bi be boy na asemkro no aha. Okay, Joy News, a senior reporter, Ohene Terrier, Assembly SC Ghana ha na yemfa entwa musisi Mr. Oheme. Mami. Memo ha o Joy na so ha de yenkatwi kakra. Yenkatwi. Mama kwaba. Yeah, na. Yo. What are my den SC? Areho say Ghana Armed Forces e dia tudwa say wo mu ewiem hyen helicopter etu ye be say anopa nonkron abapa meti dumienu efri enkran eba oboase no abenya kwanhia ewo kwaye bretu wo adanse ekrofo mu mpotamo ho Jesus o chese nipa wo motesa ewiem hyen mu no eye nipa nwotwe miensa eye adwumefo na afi enum eye apasinyafo a no wo mo atihyen ni mu se meka say yasoma yensam trofo a wo mo etu mirika ekọ adanse akrofo mu mpotamo ho kwaye bretu mu sebeya obetime de ho amanebo aba so amanebo no ayenya no enhyeda nyefe esanse ewiem hyen no se Ghana Armed Forces ewiem hyen no na ye kan yidia akoti ahwe amagya tomu a Jesus ahedworo be absha bra Nhyira sabeka yensam twironi a yasoma no na ode asemi ho amanebo eba okay na mamemfa ntudwa nso se saa ewiem hyen na akoti ato ne nti amanebo ne se Jubilee House omampani atena ye meet be se duonu ewe ye ni mo be frɛ empepere ho nsam twofo nhia mu okay na image ya da hoyi wadaruma ye de ani we ye ewiem hyen no a ate ato ma egya ato mu no ehye no and ye ka kire tiefo ama tiefo ate se Ghana Armed Forces se wo mo helicopter eye Z9 etu free nkran anopa no nkron bra na abo dumienu se free nkran eba oboase se be sisa abre no che se ayera afri wo mu amfidie no so se me nso meti ha me kese nso medi ho adanse se amanebo aba ne se adanse akrofro mu empotamu ho kwa ebretu a ewo ho no sikaman kwa ebretu no mu okay helicopter bi akote ato ho a eja to mu ama ahedworo be na Ghana Armed Forces chese wo mu wiem hyen no nipa nwotwe ena na timu miensa eye adwumefo eye de wo twi wiem hyen no pilot no ene naboafo ena afi apasinyafo omo so eye nipa enum asabinti amampani atena ye ebe frame pepere hu esamtwofo nhia mu na ode ato ye ni okay number 2 eye no kure se na Minister of Defense what wiem hyen ni mu ana aye hu kakra sisi aye ka say aye hu no bia aka mentumi nka da fi se ye hu wo mo no mo timo nipa asabi si wo mo anim mo akohu bie assemblyman na wo sikaman abato mpesua so amene di nkomo no kire se nipa ni nyina no wo mo ahye a wo ntumi nkyire se asomasi ana se obentini enti
Ghana phone to omobuase na yam twɛn amanebɔ foforo a ɛbɛsan aba sisi akɔ ye hu so de yamfa enkansem nei no na aso ye hwɛ kwa ibretuo ani asase hu nsam so no mu ye dwumadi kɛse wɔ boase a wɔde ko atia galamse nti ɔsom no sa dwumadi no mu wie ya ne sɛ sa amanebɔ we nso bae nti obi anka na komanto de yam ne antwɛn asɛm a ɔmampani aso ye ɛne mpanimfo titiro Nhyira yɛde bɛto dwa no esan sɛ Nhyira de ɛtɔ fɔm ane sɛ yɛde to atiefo anim ɛbɛsua bra Facebook Nhyira 104.5 aha de ɛtɔ fɔm a yɛde bɛto mframa mu ama wabɛhwɛ image yɛ da hɔ yi na kyɛ sɛ ahyɛdwere bɛɛ o ɛgya ne na dɛm a Nyakopon hu ye mobo evangelist big mama say hu enti nipa na da ho a wahye se ano ana no kra o mo say yeduma ye won hyehyɛ ne mra wo ho okay videos ni ade no yentumi mfa nto afidie so sɛ amofo hwɛ na no kwasɛm ne videos wo ho se film ani enyan ani enyan pa sɛ wo hwɛ nipa ne gya hye wo mo ne gya gu so a ɛhye ani enyan ye ka kyerɛ tie for sɛ wo de bra Nhyira Facebook page na bɛhwɛ wani so ade bra bɛhwɛ ɛwɔ Nhyira asɛm wo de anɔpɛ ya asɛm wa ne ɛkɛ yo big mama me say obi akra na yiri ne mma se me kwa aba obi akra na busua o awurade Yakobo hu ye mobo da evangelist yanka kakra kyese jam se de si hyene de enya beta o nyasem keto ohwe ayi picture na Facebook sisi as obi hwe Facebook yeah picture na me hunu sisi a utumi se kwabra ne pa ne da ya wahye wahye ayi wahye kura nyanko video sa ye wono said emra no restrict yen no yinya ni nyina ne betimi di ato so we kwa wo hwe a wo say ya ye no black and white sabe ya eja viewers discretion inti ne aye no sa no enti madaroma de asie no de abetodwa no video sa yensa ka no nse mpanyifo guso eye ho adwuma na wonu mo hyehyɛ no sɛ de be ya eni Facebook mra no ebetimi ahia na mra be makwa me yatimi ayi na yenyina ya hwɛ na yesrɛ sɛ yema abusua wonu mo ade hye ho akan nyina nso hyɛden na yentwa de mampanyini ebe ba beka na fe yehunu ba bia yede yasɛm ɛkɔ madaroma se bibi fufo bia so ba betodwa yem pese mo aso besi wo hunti ye de bewram na ye de amamo yento ayedwumadie so yento aso na enkomo no de yedi asem na si denso yedi enkomo no ne ahwe asem no pumasi bre maame edi sare na kokokofuo no mibisa se wukunu ti ase no wona na ati kokofuo na krache na etie na menko abusua na ofisa wakasa che afuo na ye mienu nti baako de me ne me ma na etie na baako so wonhwe so ne nsem okay maame fo yo mutie hwan na wo frɛ no bo na mane se wukunu no ayira emu de ehin na frɛ no enye oni ha de me ko ho no oni me ko ho onu oni ha bi oyare wo ka sɛ wo frɛ wo bi o se me frɛ wo bi ai wo se edi na nsa no ha me ko ho me se me ko ho the sister yi no mo ba ho sa da na me firi no fo ba ye omo ba me ho se ombe hwe agya boache wo se bo wa kuma bi amane me se me ko ho kabi even dia wo ka sɛ wo frɛ no ana ane wa anti ne ye me sa me ko ho okay eja me mo akwaba yeah ade alanka me pese ye ansa makwaja ho ne se data ewo abusua ne police extract no any data ewo kulani no awon no ba ma no won nsem no difference wo menti ase ye ni say abusua ne de no wo mu eko police station ho 2nd January 2024 pachonya sa ena momu ko bo mama ne enti free 10th December no na obey ko post station
wo ade besi 2nd January no brebe na momote se mu nuana yera Kacho bra ya tise nuana yera no ye 7 December na me sister no mu ko okay enti aja mebo momo die ebi ana 2024 na wo so no eyemfum so Frisa say January 2024 and ono so no de ne December 2024 de anti bi ana posini no wo tro 25 and no be tro 24 e ba so kwa emuwa from 10th December to 2nd January de eye den na cherpi sansa mo so kwa mo ko post station Pacho tama ono be kan ye no na me yesa sabia me kokura ho Frisa kura ho na no wo bi anu okọ na ahona kwa kohe itimi koye no ko stressing kwase kono na ye ko fi yire hu nyina se bia na wo ho a nti ye koye no so na woni ho na mi busa ya no woni ho nti na ma sa tam no beto ntemu a sana mi koye mi kohwe no ma hu no na ma mi koye police case se mi bra o tibisia se wayera. Okay, wadaro ma yede na wo ti se wonu anu ayira. De ma me ti en se 7 January no ye to aba no. December no. 7 December no ye to aba no. Me sister enum ye se wonu mo kohwe no. To wonu ko ba ye no wonu be kan kire me se wonu ko ye na yire ne se boachi ohun no. Ano na ma me ti ye. Okay. Ba no mu de wan premier kan kire me. Wan frɛ wan kan kire. Yo. Ma me mo akwaba. Na what to say? Yo, oni asia na omu ya ho. Yo, wada ma braben ena ma anade akura na ma mukọ ekuma yi ho. Se mu ko hemu nia no. Epacho. Fisa bra mukọ e sa no wayira dada. Epacho. Mechiri ba. Awo no kwakura awo. Me kwakura wadi me nko hobi. Nti kwakura obaye. Me ko ye krum no ka chem so. Kwakura no. Ya se bla bo ache yale. Na Nhyira be fa no ko besiase na mezo me ko ye ko pra kakra enti December na ye to aba no na me ko mi sister no sister me ko ye bla bo achi no se okọ besiase ye nko hwe ne da na ye hwe me nso na minim se ne sisi na me le bo complain se ne sisi ye ne ya na me me de akọla ne sisi ye me ne ye de ye siri ti mi ma hu ne bi enti ye ko me kan na mi sister so ne ye nko na si ye ko hwe kakra enti ye ko ye no am ko to me kume ene eche ni di amane ena me so ebra yale oba ha no ye me hwe ne da ene se ne de me si ye be hwe no ne hu se ne yete ne hu kwan ye be fa so ene ono so ma ne bom no kire me se ye bra pie mwa wa me fi momo ko hoda be ye ko ho Saturday. Okay. Ye ko 7th December 7th. Saturday ne ko ye ene o se opi onu ko edwaba aye no oba aye na oni fi na bo pie na se Wakwaba so ediba insura 104.5 obreju medie so mema obibia akwaba ene eye osana abosome no ne de tosonso wa fimpimienu ene aduonu mu na science yenyina enrada oyene kesi a ebo o my Ghana na obreju medie yentimi mpoandi amfa nkwa wieye Sebia obomodiana na uba eye social media handles no so Facebook ye demo live insure 104.5 YouTube no insure TV
ya homfa su ya fa nyina gina emrakete ya efri yankasa ye mampanyini the office of the president watro ya ni spokesperson Felix Ofusu-Kwakye wo MP na afei nso so oye minister of government communications assign say ye de na miensa ene esi ho na ye de jam ya dofo ye papanom ye boafo chese aman panyimfo ya briche kese ama wonu mahwere wonu nkwa kwantimfi na asam no ya na ahomete pekire se nipa sori akra frifie enkofo ani daso krofo papa no mo enkofo a wonum didima wonum bidie krofo ma krofo kununum krafie se me kwadwuma na maba na me koya na wofia na wobeti se enkra ebanie me ama sori mesiesie me hu ma hye matade me ko pebiribia bedi ene me beye den enenam nipa kokra enwotwe enunti obradwumadie ye de ne asi ho se ye di dwuman ne de akai ye papa num ene ye nuanum ye ofanom wo mo mudidi ma ye bidie na ya hwere wonum 104 in she no and go for this year go for papa num go for this year go for this year ya bo ho ka de won mako suku pepenso a wonu mabedri go for papa num me de me nan hye bi mu papa mo se me papa ni a se me kunu ni a come de fire oh you ne already hu ma mobo ne hu gana mobo na se mi so che hu gana mobo Ambani apa enjepi ene nipa dunso wonum koye wonum ya mofra na ye mpanyimfo yi nso wonum enso eko abadwafo wa hanti memma wonum akwaba ye dem live wo Facebook pacho Nhyira 104.5 bomodia na bra na beka ye ho na ye nyina ye ni nkomo emmomu sanso na YouTube no Nhyira TV bomodia na tutumika na bra na ye ma ye Facebook ahwefo nyina so akwaba na memma mabadwafo nso akwaba big mama Amen. Memwa kwaba. Amen dear. Apo mwe. Adum.
Yo, Adum ekita yemu. Yade yetenkwam. Evangelist me makwaba. Ana ma mejesu bro. Na bibia boko de. Yada Kristo ase. Lady, me makwaba. Bibia boko de. Yada Kristo ase. Enrada ye nyina ye wo ha bra na ye di obra dwumadie no na sade ye te no eye anopa non kono apa ho sima no dumienu eye 9:12 GMT na helicopter ye the Ghana Air Force for de helicopter ni in the Z9 etu free crime nipa na wonum ewo mu eye Dr. Edward Omaneboama oye Minister of Defense aya wonu December bosume no ne da to so aduonu nsia afia pema hankro adioso enan 26 December 1974 na wakanipa wonu mu ete eye sa Z9 helicopter e Ghana Air Force de no na waka ho bi wono wasuma ye Ministry of Defense no free February ya edi besi eno a eye 6 August 2025 no okawo Ibrahim Mutala Muhammad wasum Ministry of Environment no eho na se wodi na konya oba ye Facebook page na efoni ni nyina na ye de ato ho no ye benya abotre na ye di hu enkomo enkrofo na wonum woso no Ibrahim Mutala Muhammad wakan wono so ya wono 14th December 1974 nenkwa bariye ye Enrada 6 August 2025 or a member of parliament for Tamale Central. Niano akawo biemia Alhaji Muniru Mohammed or acting deputy national security coordinator. One also so etisa a ye helicopter yi emubi. The wakawo bi Dr. Samuel Sapon or your NDC for vice chairman. Ye won November did they to do afia pema hankro aduonum so ye 10th November 1957 enra day a wono so ne nkwa bawie ye no ye former Ashanti regional minister Mr. Samuel Abuaje or your former Obuasi East parliamentary candidate just say we ye lecturer wo kira de wa Kentina Pia Minka University of Skill Training ye wono December mu ono no ni date no yentimi ma the exact date but exaggerated data ye de amaye no December mu 1980 akoda akura brantie akura afei ena wasisu a wofefe abebobra no enra dey ono so ne nkwa ebawiye no the former deputy director Emma Nadmo na afei squadron leader Peter Anala KNUS here 2008 na obeko school baje ntete na waja ekire abofra 2 months old afeya na wawade a wawo aneba no 2 months old ono na na pilot main pilot wa na ode Z9 no enam sanso na twim ampadu ono so ye flying officer na oye co-pilot a waka ho ena sergeant Ernest Ado oye flight technician sani pan wotwi ena nrada wonum afri Ghana ensa ya na sede wonum kire mu no ba bia nanka wonum aduru no de nanka free hode ko oboase ananka akakakra mo malande no bruce chese achakura nka simanum nanka wonum aduru asembe ni na sa wona tu wo a ka wo be kan say mamenko abedwafo we na ye ninkomo big mama enra asem kese e bo Ghana na yedwumadie nso fa abrabɔ ho idie na ye mampanyin nso ahyese yenni yenkai wonum a wonum awu no yemfa nansansi ho emfa enim wadama wonum na yemfa njam wonum no die na oka ede afade asi ho yo Ohemaa medase die di kan ye bema saa nipa nyina busua hyeden na akosua de meka se Ghana hia mpaibo okwasem se free December ebe ewu na esisi na no de
hwɛ yɛahwere dada kedi yɛnsu nwie yɛahwere lumba yɛnsu nwie ɛnam kɔla yi die yi nso so nkyɛ kora ɛna wei kakraka wei nso abɛbom ti de bɛka ne sɛ yɛhia mpaebɔ kɛseɛ paa Ghana ne duru mmerɛ bi a yɛfa nɔɔma bi traa deɛ bɛsie ne deɛ ɛnyɛ asie wie na ɛmu ɔya wo akɔsoa medwe ne sɛ me kunu ɛna akra me sɛ meekɔ aba ɛna waama me tii wei akadeɛ na bɛyɛ me ba ɛna wakra sɛ wɔkɔ adwuma aba me tii yɛ baako nnura mehwɛ baako maame na ɔse ne mansia wei na yɛ ka akyire na wotimi sɛ maame ne ɔda n'akoma so ɔma ne boa m'ani maame ba baako pɛ wɔ banka wɔ bɛmanka ho maame no nso ani afi enti mehwɛ ne kyɛ sɛ de wo ɔmo sɔ maame no mu na ɔmo de ne firi fie ɔno ɔmo deserve sɛ ɔmo yɛ ne saa kyerɛ sɛ yɛkasa nyinaa no na wode w'ani akyerɛ mu wɔ yɛ Facebook handle no so bɔmmɔde atotomika nnɛbra yɛwɔ mfoni no bi wɔ hɔ no mu afei akora na yɛde to so ɛyɛ Nhyira 104.5 patcho on Facebook ɛyɛ Dr. Omane Buama ne maame ɔmaame ɛna yabɛfa no ɛnura anadwo noa na atwa sɛ na hɔ nam si mebisa sɛ ɛyɛ amammerɛ na sɛ bia ne ba afiri ho no sɛ no ahai ekofodua ɛhɔ na ne fie wo ɛso kofodua figya se bra asɛm no si ɛhɔ na maame wo na asɛm no si ye no anadwo na ɛsɛ sɛ yɛbɛfa no de ne firi hɔ ɛde ne kɔ ɛyɛ aban mu mpanyimfoɔ nso na ɛbɛfa no de nako na me ba akra me sɛ wɔkɔ boase ha ya aba ebi kura na ma yɛ aduane ya mehwɛ hwɛ maami bɔmɔde na bra Nhyira 104.5 on Facebook YouTube no ɛyɛ Nhyira TV hwɛ sɛ yɛ kita maami mu awerɛho sɛm bɛn kura ni awerɛho sɛm bɛn ni aw mama deɛ nti na wohwɛ a yɛbɛba bɛfa no firi hɔ akɔhwɛ deɛ nti a ɛwɔ so wɔn fa ne firi hɔ no obehia sɛ doctor wɔ ne nkyɛn okay obehia sɛ nipa bi wɔ ne nkyɛn yɛbɛkyekye ne berɛ ɛna baabi a wɔte ɔn sɛ maame nka ne plan nyinaa no wɔsusu sɛ ɛnka me bɛyi me mewu na me bɛdi ne nafofoɔ wei bɛba enti wɔn mo nyansa mu no na wɔ sɛ yɛde maame ne firi fie no yɛde ne kɔ baabi foforɔ okay gɔ maame sɛ nyame amamu a ne nakora ɛbɛyɛ de bibia betimi asi okay age way say be our pressure nti wo say nipa bi ben no na doctor hwe no na wonye nipa bi e betena ne nkyɛn a akɔso asema yɛ ka ne saa no enya izo na me kwanu amana me kura enye me hu nipa na wono ani nsunu sini ɛna ate akɔso yesu sua no ho ati bibi say na wa chiri ma ho sɛ emewa no asɛm na asɛm ne mo yɛ papa sɛ mahwɛ me bɛsɔ me ne dum pɛpɛ deɛ ɛso nipa yɛde bɛyi Nhyira 104.5 on Facebook wait go bottom saa no ɛnyɛ koko ne yɛde bɛyi o ɛhɔ no yɛ na yɛnyi hɔ no kura na no kura ma yaw no ɛyɛ ya dodo fi sɛ me amatena me V8 mu me de akɔ na me ba oh akɔsɛ wei ensɛm wei ɛwɔ sɛ nipa nya sua ho no firi mu hunu sɛ ewiase wei bibia timi sɛ adekyeɛ okay obi nwɔ sɛ adekyeɛ mu nsɛm nyame nko ananim enti sɛ wabɛte wɔ soro aba ne mmara fam yo ɛkyerɛ sɛ yɛkɔ a yɛbɛ a yɛsɔle a yɛkɔ a yɛbɛ yɛbɔ yɛ ni tata wonim deɛ bɛsi nti ɛwɔ sɛ the next minute ya no bibia betimi asi okay mame ko ɛyɛ evangelist hɔ evangelist me mo akɔba ana ma be joso na apomu urade ne me adi ne yo ɛno wonim sɛ ɛno ada na no evangelist wo hwɛ ahase ya flight ya ɛbɛyi enye nipa na ɛwɔ mu o ɛyɛ bodies no na yakɔfa ya yɛde bɛyi o anadwo no ano na nnura no nti ya minya ye eni se yewura Ibrahim Mutala de nnura dana eja ne kwansie ade na obeka a kire Ghana man ne obra ahwefo ne atifo nana ma dedi kan mechia ahwefo ne atifo na masam obi anso hyeden okay
ya wa asɛm bi da asase so a ɛsɛ sɛ obiara yɛ ho dwene ho na nipa ntaa nwene ho agye sasi ya wɔ nsɛm pɔ mmiɛnsa bi yɛyɛ te ha yi meme te ha yi wo te ha yi big mama te ha yi da ɔde bɛfiri asase so onim okay nsɛm pɔ mmiɛnsa bi wɔ hɔ a yɛnwene ho bɛrɛ si a aba ne sei no obi esu ne ho da deɛ otie me edi be fira asase we so no obi anim hwɛ Facebook yi so yi salute pusenko ani etwa o na ye etwa ani etwa dead bodies na dada kam ya Ghana franca na daso ya yaso ya yedi bayi o kyese me ho nya me yie na me ho ntene me abusia behwe ebi anobo anu akwa nya bi anhwe bra Facebook na behwe last respect here di me nyina no camera da so yira wi nyina wada sani we ohunu akosha de ha me ne se ye hu se misasaponi o ma ne bo amani ana we ni eno ni me problem ya me yapa awo na nabusu hu se me de sia no wani na me fa ne mpo akode da no na me sun eno ni me yawo kasi evangelist na na me to aso da ye de be fi asase we su no bi anim yo eno ne baako ene de beku yayi okay ade beku me nim wo nso de beku wonim ebia na ye me nso ye nya mefunu ne da no oh ebi nso a ne ye nya deda na ebia be deda no na me nsa baako ne ho ebia wo nso ye be deda na uti ni ho ya kwasensini dua de besi so oh any pakra ye gidie wi Daudi be frasa asisi unim ene de beku won ene fa ko a obewu ato echen ye ti asasi so adentia ye huna sie no echen ye ti asasi so adentia ye huna sie no ya deda no ya gina ti sikansa na we otima se on se bibisi a Jeremia se emia nsudi e wawu kono ba nipa de ya ya ntia se da bi ebedati ase Jeremia 21 tells ensuifo because na de ne de ye so no de ye hu meboa no se de nka ka won se yensu fa ko awoko eno ne ade no yo ewo ne de Ohemaa nya me de kan nipa ho okay me penkamofo so ga no se ala ya ka wo nya me de ma otima se na se nya me bo nipa na wo boss obedidi no boss obeda no boss obewu no what na se bi sa ho se na na wuo na chini mekwai na wonim se ebra se de ya yinchiremu no aba no ano kire se na yewura mu ntaka na nka wo ka ho bi ya se de ebi se na o park no so a wo koforo ye ma yewura atofo se na yi ni eba kire ebi se o bibi na twa na na mu no anko bi na yewura mampanyi his excellency John Dramani Mahama nso na etwa se nhyiamudie no ono mo na na ya chama na nka so nanti me nya feeling ni say yewura ntaka wote asem no say na obe feeli we chese akaketu abi no wu ni say yaje wu no ma me ne atiefo nsua de bi wa ha yo se ye papa muntaka nyame ye nadom ye beka ne sa atiasofo asase so de ene nipa ye hwia de sa na ye beka no nyame ye nadom Irade bo ne na to ne na sam 90 verse si e fish ya na e 70 na abro so kura ne 80 me pa choma mimie mu nkire ni power eno nche se obenya 70 years okay ye milk ne ne ana ye di ko odwa so milk no na best buy 1 year but na ye di ko odwa so no bi beto obi otima se enti yewura muntaka na wa beto so a chese suan opanyini what in is your say ya? What in is your say ya? Wait, a Ghana, you know, and this in MPP. A Ghana, and that chance obi kunu. When you put a sanibia, I'll bet Nancy. Now, bet draw issue as a politician and through me. And switch I don't Nhyira. Winning answer. Oh. And your mammy, you be I am fancy, or wooden yare. Okay. Yan fancy metaka send bi pa na utahwe me videos or social media metaka say e me be yenu ba bi wu Ghana ha me di amanfo bebre ho yaw ye fa ne ebony
ana nipa bebre aboni de wanwan kanye ana aboni sodo suro no na metena sidi na mbisa abrantie bi se eboni wiye na me na atua ne ka meboa na dawo na bewu na atua ne ka utimase hwe ewu na anya eda ho no ene de eda ho no enwo homo bia okay hwe dawo ni baje no hunu sai ro hodi na kire twen Lazarus nyankopon nya ne no osa wi emani pansuro wo so only the na kwaya efa so ye scenario no se fa ne se minu mienu ye wo Zekna helicopter ni mu e na pilot na e ka kire se ya yira kwan na anu mu ho ba bi ya mi twasi akọ UK hwena no ha ba bi se bi the air turbulence na ade ne wo so chechecheche kakra na ma ye ma hwe afna na ma bi san se madam bivia e boko so this is normal it's normal no mo come obafui when my dear me come the Bible koi and I'm sure me din I'm sure mommy din I'm sure me telephone number sure me anum dey nyina am the good Bible say in case say e che hwe a the Bible no dey be na anhye o ma hu say na me te flight no mu bi na onim say kumase a ye waka bi o afro konkran a ye je o ma me no papa din ene obi a wakra no ofie din sa kumase e ka ben ama obi aka din ko new plan station ka bi wo ho a ofura tumase ya Ghana ya jo ma mi din ya jo papa din ya jo telephone number ni age ni pa bia oben wudin because ofura ya konkran bi bia betuma ya dey asi tinam si nsuro wo be wo bi ya ewo no evangelist ewo bi ya wo ewo bi ani ho a enya ya wo ne ma me ne o boati ne no ewo bi anahima na abrantie nyimonyamfo ya wakosuku wa babedru pempenso oboase mpatam ho no bebi anye maroro se boase dwam ma ni nyina ade ama Ghana bonye nyane ye animdefo a ya hwere wo mo animdefo ene akesefo ne nipa bi anka nyame de wo mo maaye very unfortunate ya hwere wo mo enti die asi no wotena ase na so odwene kwa akida na obisa otirim se na me hwe ade bi wo social media tama na omofu play no tama na omofu no na me hwe enti na bisa mtirim se enti play ni si wo no na ne fe na ye omo na na omukofuru ana so omu nso omu bekọ akowu na omukofuru ya na that's the question wo awutie me se obisa ho ti omu nim so omu bekọ akowu anko ombefu play no that's right so obenim se babi amekoi se na batomi a ena ma wana bekọ ena ehu se se na ato ye ya ate asefo no ye misi ye ho se ye nso ye de be ye sei ko hu ye mobo ayi adaka no ya anwea na gumu enso ana ye de agu anwea ni ayi adaka nim ana ye de ko enti se etu such a love be say ya Ghana nyina e briche kase pa na aboye ni asem we nya se briche kase pa se na ayi big mama Emma Snalo no se na nse ya na dada kedi nyame mabusuani nya wabusuani nanso ya Ghana ni pa kase a ukokwa so ya boni di ma wo Ghana ni wo ho aho Daddy Lumba onye mi busuani onye busuani na bom se ya bo Daddy Lumba din me kai se o dia so ko America me ko Ivory Coast okay na ya bo Daddy Lumba nyom na me tubi akwa bi gina ho obi sa to me connect se undim no so ya Ghanaian na men kan ho ba kwasa obi sa say me ye to me connect se to me connect yes unnim no we are sure French papa yeah me a French scholar me a French scholar eni bra ba unti na dia no so e ja him dia na me a French scholar to me connect Facebook yeah eye man ho a adentia omo se oye Ghana ni nti Daddy Lumba etiase a otede mame a mewaden na nyoma ama memani age na nyoma me kwa yoro ho bi mu efiri mu nti se Daddy Lumba firi mu a ye nim de na woni mu a kase so de ma man Ghana ansa na ye nyan kola ya makomako say over 70 years 60 ankola wensu ye nim omu future ye nim de omo de ya den into all of a sudden Ghana hwere wo mu ansa na we so asabe de nti for on say within a short time no the Ghana hwere no ano dey to the sense me de nipa ni suma no asase we so pa ye President Mahama because ono na suma yo yes be nim nti me say so be fam yeah mesre nyame say onso no nhyane den ana mesre so say e ma party bi me fa wei
me hwe da bi menyini me pacho o hwe bi yewura nana akufado ode na re ho se mo akoma mampanyini yewura Kennedy Japan de Ghana nyina na wasi ya no me ma hu bi ntina meka asa ne yoyo fo ne ntina meka cho se thank you sir brichie ba yawo na abafi e ma sem bia ya de ekoda enti yanyina abusua no brichie na abo no ya Ghana brichie abo wo fo ma esese se Ghana gidi a eje de ma wa wutifie Ghana gidi mbane ya bi kan untu kwanda ana ya wonwini we ho na watu kwan a me ka se me call Europe fine what am I trying to say so sem be wa ma me trying to say so na obi bizam say me ye ni me say me Ghana ni no bizam say amachi de day nam say yeah amachi de day I don't know why amachi de day obi okay say I say amachi de day nam say me amachi de day because me amachi de day ni Ghana ni we yo mamenko your friend is saying lady ehona many lady so nkasa era yuti hona ni baba brawachi na mhe lady anim lady Eddie asemu abeni na wohwe ha bonkonten behwe Facebook iso na asem oyunu ni si ye na ne ye bod national anthem we Ashanti regional minister wo fa afom wo ho a wo mo twen eye enkofo ya ensie ya wo mo ka pilot yi ho ama o ma bedi dwumade na ase ni o ti wona no wo ka kire no enti won wo bo lance minister na mane ye se hwe ye se de ensie nie opanyini kwa de ahomtie tu ni che na okra mpanyimfo no se emergency bi aba enti esese yekọ wo da hwese de opanyini no kwa ye nanimu a wode ti asem no ewo ho na national anthem no so ye bo a esese wugina opinti wate ewuti yo esese wugina ho ema ho my Ghana asem we die ewrade yesrew hu Ghana mo bo na giye ema bi nsi biem yo wani mora lady Boni eni daso rana beje everybody boni eni daso Onyankopon ye dawase edumre say ya onuadofo said ye kan enye politics asem tebe ebetimi aye wo papa ebetimi aye wo nua ebetimi aye wo wofa e wo se nyina Ghana man ye kro na we ya de bia megidi se erade de ye enka ye bia maye ne hu se ewiase mu aye wo obre twawuo obre etwawuo ewo ye yemfa so de said the Bible ma ye te ase no eno ti se nipa wo se ya metina baby anyiwi ampia nkase bia we de omo amanyo sam na omo boni bi na bia akwafa we aba nya wote wo dem kra na se obewu a wobewu why na wiase obekire bo eno ti mu ma ye nyina yemfa yensam mo yesa yemsansa bridge na bomman fitim nura asami siye ebi ani age ebi so atwa dwadwo na wo wani age no kan wo so no de wo hu ne de wo ko ebi a time a pilot ni hu se asam ni siye no na ogbo mu nka ya se menuanom de kika koi de e kakọ bone na nkasa wotemu bia wo ye nipa asabre na kadie na bia wo beka ebi asabre na onipa kro na timi aka bibia che rade se rade meni wontam no boni bi na ma ye rade facham because the minim se ekika koi de ebi enkoyie sadia sofu kan no ewiase obinim da obewu na obinim ba bi obekwa akotompo no wawu onim kwan ya be ma so obeku onim ade kro obeku ono de wo hu ne last okọ Bible say nipa wu atwase asie no kwan paso na ye ohu se wabobra na nsoso se anuanom yi se omo body nyinara ahye sadia ka ye hu poni identify who is who na wo oti asase so die na wo de wo braye ni adofo e ka bibia che ona no pai ye mfanya suade
ya hu se abrabo we ya boy ya momo bio dia wo ye ne nei etwa se utwa so aba na wo achi no se na beye wadi sabi ebia na djuma binti Ghana nyina ni momuti ya hwekwan ya befa so a na ka bia ya me no mienu bia anka bi kra ya nkosachi ya yo ka bia plane ne to ho no there was no search anywhere when you adofo ara ho sam na aba ti ya ti asi ya moye ho so wate na ya ho sa nyame bi wo ho na ye nso nyankopon na ya hwe ya brabo ye ya namontuo yesusu me ma ye ho so okay esusu me ma ye ho so na bretwa wo nipa twa se wo prekope anu ti masama na me kanyina ne se wo ni ani da so ore prana beji ano pay me say wo ni ani Ghana nyina ni da so no werade prana beji erade na obehu ye mobo emre kakra ya say no edi sa enkomoyi na ye hye eye ebusua ye mpanyimfo yi yasrafo yi efri mu nyina ye ma wo mu nyina hyeden emu oya nanso ye ma abusua no hyeden ya ma Ghana hyeden ni ye ma kunafo a ewo mu hyeden enra Dr. Samuel Sapon ni yiri ni so a na wo so nyina ne se eja sapo we me di waye nua o me di waye me wofo me di waye papo na me papa di mi ja wo na wo kuro yi eti na no pa wo tena ka mu akono na nkradie mu ano no ade na ya se yi nanso de eka nyina ne se nyankopon a ye de yesum no wote de wo ye bia ase wonim ne oye na wote ase ensuso na de esre nyina ne se rade hu ye mobo na omma ya wrechichire enano mu amoma afri mu ayire no mu amukunu no mafri mu wo faasefo a wonum edi wonum wo fanom aye eye wonum ahotoso ni party tiri wa wonum afri mu ye binom ahwefo a wonum na tue school fees awodo wo mu na hwe mofra awodo na arawo no de enayi de dikan ne de entimi mfri ye mu o yewura Dr. Samuel Sapon ne hokani na tiwo yo susu ampa se bikura na asem ni si ye no na wo jade ebikura no ye aduane wo pupu ni kuna nwumre aduane nimse mi wura bebe fie abedidi na prekope yenkwa ni nko tietie ene ahodo no bi na yemra yentwa ho emra sisi a mi mum de chese mi ntimi en sheme ho so kura fi se eba ni egusu ani ya ahobo a ye twense me papa wo beba na prekope mi sa feeling no na mi nyade ma mi ya rebena wo bo ni nsurumu
na maame no mpo no enra ye kofa no eye ye romane champon ne maame no mpo nso na wo tese bo na wo se na sese me na mekọ sese me na mekọ ye nkotie ne foforo ma Erade na ebehu ye mobo Erade na ebehu ye mobo na ye de ye sere ye wura no Ghana de e nyankopon man na ye nyamesomfo se ya fum mpa ye wura hu ye mobo na kura ye hu ye mobo na oyo ne kese seye ye de mabunu bekoro e de ye titire beko e de nim di fio beko ya sei de aje nkwapa ka hu ye mobo eka hu ye mobo de mano eye ya pa ne se so mu bia da sore ye na onu akodi ne pa ana onu atu ne kwan ana onu ekoye na adwuma bi ne wakohia nkwanhia wo anka bia beka so ni na buti ya na we die omukọ for through the nation oman ni dimu jira man na kono jaso nti obekọ wonko eso ede okọ nti okọ se wokọ because of oman ye yonchi national assignment exactly dwumadie bi edi nkoso bebre oman ama bia nya bi na oman Ghana adu pempensuo bi ana ma brichie se akọkọbọ Oye mobo tie sufre tie Bible adichi odumre oye mobo amagane tie sufre tie Bible Yamia woye wabatampa woma Yesu fewo oh Yamia woye wabatampa woma Yesu fewo omagane huye mobo Yesu fra Bible adichi Osofo wadaroma yema omompaye ema ebusua awonu madehye afri mu kakra sima kakra bi na fe yenhwe na yemfansi yasre awerechichire yasre yewura no obra dwumadie ya abrabon komo eba no sei ya ne yetwa ye ne aso ye nso ye brabom enya da na mehia bema bi mehia oba bi ena me na wo no ohweme ne bra nyina na ti saa etomre bi na nsem bi sei ya na wotwa wani gina hwehwem hwe wo ho hwe wadwene a wodwene hwe woni padua hwe wo suban wodi wabrabo be yense hunu se ya wanu mu a yenim obi adaka mu ana ne kokwa mu asem de nanso wo mu a yesusu se ka sika ba sika se yemfa sika mprenye nkwa enkoto ne nse beto bi so e ba se yemfa brotire na ayarehwenye nkwa ko betimi atwa ne wakwa brotire akohwe ne ho yade mpo akosia ma ne kasie sei ma wantenani amankwam biem yamfa no amma na wo meni omienu a yen hu tentu eto atente rotu eto nso da ye hurija adwinfin ye de nam kro yi mu a ne de nam mu a ya bra bote sei ne mpo wonu nyankopon ntam te sei ye sere ye se ano da kame ye nim kire nyamesompa anso ye pamu anwoden esi sei ya eya abrabom asem fi se ba bia wo bobra na duru no friend say ye wura ya wo boase Mr. Samuel Boaje ebi aka ba bia waduru no e ka sabrin kokko nanim afen na nkane ma ba peki ama no henso ne wo wanfa ye wura Samuel Sapon ebi asambre ya afen nka enipa bi be pie wo nanim ene wo wanfa
eti wiase nya agudie abrabon so nya agudie ye wo nyankopon nsem eti sese ya hwa wo ho dwere wo ho de na ye fato ye fi say tomorrow is never promised and Christ is never promised within the next 20 minutes it's not promised. Who wants to say bia do what now? Evangelist Bompaye Neko. Ya Bompaye. Israni mo broguna ja odini Jehovah nisi. Shaddai tikenu Erika. Aja kronkron a wani kun ma ho. Erade wona aba osoro ba asase o. Wona obo mu ne manyina. Ana obo nipa ba mu. Na wo de hihye ato ho de man nipa. Se enkyere so nsanara onipa be san akone dotiem. Aja wo si de be si bia yemfa mu asedama. Papa mo boni mo e kasa asedan kan odin da. Ayeyiye ne de ma wana no pai. O manga na nyina kasa asedan kan odin. Erade wona wo mankwa wona wukum. E ba du pampensuo bia nipa ante ase na wo de wona wunim de wo ye. Pampensuo yi de abai. Erade ye de yenua no ma wato nsa frɛ won. Yan papa nom. O man Ghana mpanimfu a wato nsa frɛ won ye de won hye nsa. Sa o ma Lazarus baby partner ya japa ye srese ma won baby partner. Erade dombo a na ka wo ho. O man Ghana nti o. Otuo na mo e de aboa o man. Erade na brichie kasiese abo. Ye de won kwa ne won kra hye nsa. Se erade ma wo baby partner da ache ye nyina be hie ma ye ne wa nyina bom. Eja man Ghana waja nyanka waja yerenom eja wo fasenom anuanom Erade aba ne se ade aka kire na doso ye de wonyina hye nsa amen ajapa ye de woni onwo yerenom hye nsa ye de womma hye nsa amen Erade de yesra ne se kura won oso ahina kuma da unsem te se nsutene Erade yesra kuna ni bi owo mu so na kuma mu na mana rekekere Erade ya maami bia na ne ba wadi ne baba kura ba ne se yi ajapa se wo mamu a ye nsante asempa biom esa jama me fo nyina se onsa japa abasa kase ama so Egypt maso aso ye maami mu maye amen Erade de yesra nyina ne se oman Ghana brichi aba oman ni nyinara Erade de yesra de ama oman mu ni nyina ne se ewu de ade da mansan kom ne monke yesra o se brichi kase de Erade tweko akiri maye amen Enche pi ne wuatoto aso a ye de omanga na hye nsa sempo amfunsuo bi sempo onipa bi sempo sunsumboni bi ana amana mo so atia omanga na bi aka emufuo ni nyina Erade ye koye kotodwe ni musra se paguma ya da amen Erade dombo a na mpo omanga na ho ban amen Erade entena mo okwamkafuo bi ma no so ntia omanga na Jesus entena ma otimodinfuo ni omimfuo bi ma no so ntia oma Ghana ya omai wo mu fuo nyina ya wo Erade nyankopɔn de ya Erade ma amre so na nyo de boyefo ni ni asie na che o makra nkwa ya de Ghana nyina kwa ahodo nyina lori kwa nyina shansa Erade ya de mu fuo nyina shansa boye nkwa ho ban ya ba srese nke fin ne kosi se Erade bronya ya ti kura kosi se ya be kwa kodu pempenso na ma brichie kase de Erade ya sre se wasom na wakura wa ma bia nsibiem ya de mampani president ma shansa Jesus Erade amamu ni nyina wo de shane nsa enti asem kase si se ya ekwa akopem no yesrasa mana hoden mana kukudu anwe taso Erade dom no no ntumi nyina wasumdie ne yesra de ama omanga na asumdie Israelfo enya ya amutwa pokoko mu didi ahurusie no ento omanga na so ye nyina be kase wo no waye woni alpha asda ana Ghana manyina yaka bom kase nka udida agidifo anyeme so nka amen amen abusia mema wakwaba edeba Adum TV osana abusome no ne de toso enso ene enedei na wo hwe eye mahofasuo yi a obrajumedie no obeto se ye die ne de nanso esane krata e free the office of the president His Excellency John Dramani Mahama nchen baye ya yewura Felix Ofusukwache assign say yede namiensa ena esi ho yede jam yenua madofo a yahwe wonum ya obrichi enrada ebo yenti ena ma ya hofasuo no nyina asesa dɔre ba ko nyina no yede abobo ne esi nrada yi ho yewura
ya yewura no mu a wono mu kofo helicopter etu free nkrama mu anopa nonkono abapa ho sima dumienu ya helicopter ni din de Z9 Ghana Air Force of de na yewura Dr. Edward Omanebuama Minister of Defense na watimu bie na afei Ibrahim Mutala Mohammed Minister of Environment wonunso na watimu bie wasanso ye Member of Parliament for Tamale Central na waka ho Alhaji Muniru Mohammed Acting Deputy National Security Coordinator na wonunso ka ho Dr. Samuel Sapon ya NDC Vice Chairman na afei Mr. Samuel Abuaje na former Obuasi East Parliamentary Candidate na afei lecturer so Akente Apia Minka University of Skill Training mu wonunso so eka ho bi Squadron Leader Peter Anala Obesuku KNUST afe fimpimienu ene enwatwimu na main pilot no so wono so hwere ne nkwa Chum Ampedu flying officer co-pilot anu waka ho na fe Sergeant Ernest Ado ono so flight technician nipa nwatwi na yede wono mu atosui na wono mu enwo ajajuwa na egusu twa firi se yede kan na wono mu kosom o my Ghana Ghana nti na wono mu akohwere wono mu nkwa ya wa kwentimfi na nipa wono mu siesie wono mu frifie shisha wono mu ntade tratra wono mu kaase apapa mu na Ghana nti wono mu kohwere wono mu nkwa enu nti na ene ubeto ye se ye wo hanum sei empire ubeto se evangelist ebo no ye empire na yesre edi ama Ghana fo eno enti yekọ dia na asem atwato are chichinsem sima bako na fe mintin komo we mfremu na yenko yo akosia de kan ni se awrade nchichire abusua ni nyina awre bisa asem no de sie na nya sie wi de wo se ye ne se ebehunu kwan ya ye befa so omusie omu bibia asem ba na edume bi wan penny puma sibira hu de wose ya ubesu an ko sefi nti awrade nchichire mo wire yo evangelist sima ba ko na hima de me ka kire obia ne se de wotie ye ene de ohwe ye ne se ohu ne se obetuma control bibia wo wiase bo ntumi control obetuma control bibia wo wiase betewu ne yare de ntumi control enti se nipa o bobra na wonnam a na wo yade a ya dwene hu se dambe wu minim je beku minim ene fa kon be wu ato minim enti ya mo animra ho so na hwehwe nyamesom na di akire na enya base ya wanya tena brɛ wo nyame mu lady siba ko na yanko Bible say ade nyina ye mfa se dama no se papa o se boni o ti de meka nyina se de aba nyina ye de awrade ase na so ye srese awrade no oma ne bambo enkoso nya kese ema busua ahwrade ani Ghana man nyina eni obibiara aka na bibia entutu ye bia wa kire bia so awrade mfa na ho den enka homan na yentimi entukrakra machi kra yo enti enyem we ne de ja abusua ni nyina ya ka kire ni de ye wonyankopon sem Rati Onsana ye woda Rati Onsana ye woda Nyansabua kwenyame Omune chadi ye nuna Orinya ye muda Nisem na yewo Yentu se Radi Dana nyina Unsem na yewo da Radi Unsem na yewo da and when yana ka Yankopon for society, we fa asidama no. Abusua yendi enkomo way enfam free mo na de nanka yesi yanka bibia nanso enkomo bia yedi ye na free na aso abapa bi every baby ye wa na enua ba ye rich like Gershon e ba ye na wo de afia comfort wa na dwene ho aka no kakra na memetri modinfo bi nso ene no afa fro ba afidua mu na ampa wonum ba ye no ye de kone atro so
ene richla abafie ha yekeka ye nsase so kakra na mnim so listen no ebeba be ka me nsa wa ha na se de ye kan no na no ya hwe ne ada wonu a wonu tere wo makwa ban mu ma ye bie no ya da wonu ase na so me ma richla akwa ba nsa fe ya to aso richla na te say me pacha me na adum bibia ye boko me pacha jo afia ho ye de me pacha ne ho ye ogusu wasu bia na go ye wa ye super asa osu we ni atete kakra asemu okay yo ade mu ko ye de na esi bibia si okay man pacha ya kwa no sisi ano ne health insurance okay sisi ano mo say ye health insurance ye demand doctor no so ka bibi say so na egugu no say yamfa sika kakramba na wamfa nhwena obenya infections okay yes nti ma we de me bae no we de me ko tsre say enkasa da no kwa de say ye bomode a ye nya no wo ho nti ye de be ma wo ne na dwumadi ahodo kakakra fa ho no ye ni de akiri pa enti ne no de adomfo dodom ye no ye de be ma wo ansa na wafri ha ko me twen producer so de list no ebeba na fe mahwe de wo so no na yake aboso afi ho na bra wo so ba ha ko ye ne ye wo ha no opanyin bi efre ye efri eye enkran na de no wo kan nyina ne se afi akone eye ne de hye okay fi se ka bo no se de na wo kan ya na nadwene eno afri ne ho so kakra o ma hwehwe no a wo mu hu no enti Nhyira nkasafo Yehowa se opanyini na yi ne ti na ode sa ankra no ade amaye na ne ehwe se nke betimi anya ne mframa mu ne ne no akasa na nka de o kaaye no wa confirm ya ma won so na fe up to nsafre no ama na ba na so producer say wapusu ahoma no bia se opusu a empusu maka anu nti kakra ye to ye nsa na ye bo modern na ye gege ye no ene ye bedane sa eye sika no e dia ma producer order ma o be me ha kakra nka mani beje na opanyini no ehun nsem kakra aja wo kan ye no ka fa bi etudwa na fe ye nko ye producer yes boss is it patro so Wednesday no ba has I dabe na ba Jordan okay ntinya ebranda no na ofre front desk okay ntino na mini ho tiachi na omede me number e ma no ofre me to ofre me on edi nkoma no se omunua ba no omunua ba no na said the work and when you have problem no ma penetrate kwan almost about 3 months ni o ma hwehwe na o ma hwehwe I say ache a o ma penetrate kwan omunya no enti no ni sister ba ko na hwe show no na o ma me akasa the comfort lady ni ma me the comfort okay enti no ma me ni din no and no boy ba lady na nkasa kra ne ni din ni comfort no enti o ma me din momu na ofa aka na ofa no okay ono ni din de say din afia no omo obo afia nyome no obo sa egbedin bi sa enti no ma me din momu na obo kire wo no enti de omo ye ne senka omo ye so mu free car so a but because say busu asem enti no e be ma no person ofre e ma ne nyina eka ho na ko mu nyina free car so enti me ye senka ne no richly be ba hanne enti na ko mu free car so aba so nye richly you are who mo enti so mama me so richla enti richla e ba na ko no mo abehwe o mo de share no enti for now ne de nyame adom from o mo hwe video no e o mo de share na enti no e was nyame adom brag get connect the team are connected with your phone you hopefully no e bia weekend see on beba but because of say ye nipa ho asem nti omuntumi ma me hu prekope ye ha na oso mo ba ne ye mum di o manim e de o mo ba ho na ye hu necessary yi no but like no mu bisa na pomu de nam so nyame ado ba bi o won so de esi enti no but me nim ba bi o mo no from obe bresa ansa wanya wo okay enya number ne de e den a ye benya wo mu me hu se wani age pa se wate abusua ne nkamboa okay yamfa akwanya we say so ya ha no ye bibia no e fa system mu nti ansampo ne be donation na ye begisika ne se ye call office
official line near ko sign and sani agye no you ni nti na e ba ye no ye ntimi once am medru ntem sa what you say ti ye wi a ye no be ko accountant ho na yakọ sign na kakra no aba no ye di amount na fe wo di akwakodi dwuma no adofo adaroma e na wonu madom hwe kamera mu na ka bibi kire wonu ma ye ommo no fa sida ma wonu me epocho asem kakra me kan say Madam was saying, Yami on Shamo, ewo comfort, home edonti. Mama, ma chain, a chedi way. Ye need that say, Modest Hatchedi and Modiba Maye. Na yaka say, the mashi be a mamma should be a Yami and Shaman name. Na yakosa yedi. A chedino, ye the cockle comfort. Na say, a banoso bedrua as in Juma, a rubber betray, I shall fall. Simple yeda was. Okay, yenso yebeda wase pa de waye no waye nyankopon so adwuma babia no woda no nyebre no kra nkesan biebiem babia no woda no ene babia wo shop no wa wutimi tu wani aba ho befa no no die yesre wo soro nyankopon ne se de waye awrade nyankopon hye wanam wate aha producer we Pentecost elder come yesre amana bombom pa ye ma ba ye na yenko why say ne de wana de ho aba say nye wa room so to nisha yakopon say like say answer the bompa no say the make baby o e ho ne wo no yeah so onam nkra kwan ne so a e ma ne tonton ne ma yeah ti baby o ma to me bo apata baby but and that so you aha baby e wo he no okay no bom na no bom ha say no omo ton ne ma wa say na edu baby o ha e ma ne mpe okay into any municipal assembly na kasa na aya ma wo okay but omo ton ne ma ne wo okay ya bo bo share na so comedy ne ma ne be bu ha all right today but omo aha baby wo ha e bi on be so wo ye na wa anya ne sa omo nkom na enti no obekọ na obia we na sabi we anayi na ni mind na nye stable no e no akoda ho okay but baby omo shop no wo no baby omo filling station e wo no and am say otu na ni ohu o no de koboa no yes NCL Mr. Omumfa producer no mompaye no na yenko ebre no copy asempa ye opese wo doje baby we elder boma no ni yenko mame kata wani ye bompaye ya mitum for edo ase ya mitum for show din bebre wa dom no ahumo bra wona ode eba eto obayem wa dom no ahumo bro ntina kone ode sa ba ya che no anka nipa bi kra omo sabio omo peba omo wosika no omo niema bi omo nyae nanso so sade wo ye wa de nipa ntia ase no na ade adom kone yempa ebo no se ade poso kra no ne hu ni mo bole ba koda hu ban bosumi nkure mu nyina antenata akro ntimi nkoi nanso ye stresse yewura wo de wo ye doctor mu doctor wo ye nurse mu nurse insu e wo se kono ho ne beboa na wo mu ye nya problem bia no nya how bia no complications bia emma infections bia ma no erade ye stress fatom no erade se obey richla adoye ene hu mo bra wa ye nti erade hu ni mo bo amen na sefo ene obi bia obo bia no ye bom pai se bi mu sre omo mo abrochi ne Ghana ha omo yi sempo ne takudi aboa no erade mesika emu omo so amen na obayiwu a ye de ne be kira aye ni je na ya de e be hye odi anu nyam ye wase wo Yesu dim amen ya na watwe wo ma me no mutira no ho why pai ne nti ne obedi define right Richlanti area no be call accountant for what na ya ye be twitwa humfo ni nyina na ye san de abekire se ampa ye de amount why ebusu a ye so a ye jai him ewom asem no de atoye oyonenu abode nanso esese ye di dwa na ye di dwa dia na eyema amoasen papa meka amoasen a ne chese eye sanitary pad papa na meka mfonam dia ma we eye pretty lady sanitary pad mesrawo sanitary pad we woni ni nia nanam eye pretty lady eye panty liner sanitary pad ne de ewo motherwort herb bi a ye de aye afra pad no a ebo ma ho ban efri eye candidiasis ho infections ahodo anka obenya no wo bo pad ya eno anu no wo ye safe pa sanso na panty liner no so hye mako aduasa na taban no tre ye pa wonya e de sebi o panty ni mu a
wonchi mai kura panty liner de why would you today be our baby as a wonya be too bag him 30 no nia wokofa ba ye panyine ne say why no say enso bosome no papa penti bosome bia wonya ba ko a bosome no wodi betwa eno ane say wodi be say wo panty mu kama pa echi nsuo nso na fe abno so aboa na abɔ ho ban every infections ahodo no ho wey a sweet parent about market adult pants one ma wonu mo dodo wonu mo wontimi nsore nkeka won ho enko junso bia na agya na abia ahodo no wey pants very easy to wear nipa no ne kasie bia no sedi esitie no nti ebekɔ no afei yewo sweet parent market adult diaper no nsusu nie mesrawo ehyemu maako edu esanse empese ebomu abrenti ye the gloves makomako ensia ade aka ho wen no so no sedi nipa no ne kasie tie bia no wobetimi aboye wo strips bi wa hanum se ya wo hwe ba bia bekɔ no no a na agya watwe ato na wo ri atale obi pe pants obi pe diaper mesra wenum na edi hene e wo dwa so sesei wo di wani twem e wa mekom traffic light en honom a obehu a pretty lady sanitary pad adwumako no ewo ho opedudu atu akoton supermarket ahodo no woni bi wo store mu sesia no a na se waye kolo eno no freye sesia na befa dodo no etu na wo so kokoton wo store mu number ne 0242 770304 0242 770304 obetimi so afre 0553 291477 na woni ye atwetwem kommo na de open so ye de amaw kama pa Bomba stores say wo bomodia na what the what to kwan ehin na pesa okọ USA UK Canada China Japan Germany France Italy Europe kro bia so what the wo ebekọ anya no nkonsa no dwumafo a won mia carpenter fo adrabafo painters so ye bomodia na ye de mawuram e wo Dubai Unya nsi aduana ya Japan akwanya ewo hodmo ibetimi di wakọ ema amukoteki akofa niema ema obi mehye wo ntem no wanyi usika afa be wiase no na akoye pi ekwa udu Bomba stores September ya de ani HM wo Turkey ye jini padodo no a ne yaso wa wo nsa won krata nyina ye behwe ho nsa mahwe se edi mu na fe flight no so ya hwe de edi ubeduru kama ente wo nhwe enwo so wo ma ye mu nhyeso hotel a obeda asede ye behwe ne ye ni nyina ho adwuma na ye dia maw akontu ho nsenkan ya hodo bia nso no obomode ba ye free consultation eno so ye ne ubedi enkomo ye wo kuma semepacho ye wo eyija ye ben Victory Baptist sorry die no e wo Tech Junction Eco Central Road honomo a ye number ne 0531 085235 obetimi nso afre wo 0261 671686 your website ne www.bomvastores.com bomodiane bra na fe yamfa wonko tap send say papa no eno ena ubetimi di sika afaso na dia bafie na dia bane aye adofo a wonu mo fie o first transaction no promo code no aye abo Nhyira FM hye basa ebema obibi kakra na wonso wode ato wo ho na wode abo ho bra no ye bonus aye de ma Flower Kids diapers no epa chow diaper bi a aba ebua pa emofra no titiriw obi won ma abofra no kakra bi diaper de bon no no remi no gisa wo san akosesa ne ho ne ade da bi Flower Kids diaper entesa ebe ma abofra no to ho an resi di kosi no ri no dumienu ebo no abatan ubenya wasumdwe na wo de aye de wuye bia san so na aye floral tissue de munim tata se papa no eno no ye number wo pedodo atu a koton a obetimi afresi so no aye 0243 033033 na wa freye ewo so me pa cho se no so ema me se energy drink bi pa ya abadwa so free pro maxi do aso ye na energy drink no se de yaka no enuane no bebre ewo mi kirekire de ewo mu awie ansana matunidin na medi amaw mesra se vitamin B no ebi ewom vitamin C ewom vitamin D ewom iron ewom ene nuane no ahodo bebre na ye de aka eye Trisco chocolate papa na nebuo no so da fom amofra na ne je hu ye eno ti mesra me kanfo eye Trisco energy food drink na medi amaw sidi no Ghana sidi no mienu petu Ghana sidi sepe unya bia wawie ubetimi enya bi ekwan ya obefa so a wo beye no ne se odi nsuo kakra efra na fa wo de milk kakra nso so aka ho wanunum na wo de ehwa wanum na chese wo de ne nyina no wawie ba bia Food and Drugs Authority
Committee agye adwatondie e de atum ye grams no ye wo 200 grams sachet no ho ye 400 grams sachet no ho na fe 400 grams nso no wo tin mu ye wo ni nyina ebi e wo ho we e ye Promaxido Ghana Limited e na wo no mo di aba ye number e ye 0302 247-435. Your number will be to me afraid. I was sworn no 0302 247-435. Will be to me afraid was 0302 436 649. What say? Pebi na wonso fetwa wonum eye Twisco energy food drinker Promaxido Ghana e de aba abusua ebreyi mu no ye betwa ye ho kakra na yaton ade na se ye koba ye bebo modern na abedwafo e wa hai ye di enkomo aka ne nyina so e de ato aso ye twa ye ho abasese a Nhyira 104.5 right akosia Ohemaa na ho ye na yesu a ye twa jadwo nyina na we na mo he a tu be su di ana ma su na wadi ka su ofie akwa ayare ho sam ti bebia me nam bia na se me su kwa. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour. My name is Richard Ofori Ajeman Bwedi, the Metropolitan Chief Executive for the City of Kumasi.
I invite you to join me and many others on the 16th of August at the forecourt of Love FM for an important blood donation exercise. Human beings live per the benevolence of others, and so take it up as a responsibility to come donate a pint of blood to save a life. Let's all come in our numbers and let's make Kumasi a better place. My name is Richard Ofori Ajiman Bwedi, the Metropolitan Chief Executive for the city of Kumasi. I invite you to join me and many others on the 16th of August at the forecourt of Love FM for an important blood donation exercise. Human beings live per the benevolence of others, and so take it up as a responsibility to come donate a pint of blood to save a life. Let's all come in our numbers and let's make Kumasi a better place. My name is Richard Ofori Ajiman Bwedi, the Metropolitan Chief Executive for the city of Kumasi. I invite you to join me and many others on the 16th of August at the forecourt of Love FM for an important blood donation exercise. Human beings live per the benevolence of others, and so take it up as a responsibility to come donate a pint of blood to save a life. Let's all come in our numbers and let's make Kumasi a better place. My name is Richard Ofori Ajiman Bwedi, the Metropolitan Chief Executive for the city of Kumasi. I invite you to join me and many others on the 16th of August at the forecourt of Love FM for an important blood donation exercise. Human beings live per the benevolence of others, and so take it up as a responsibility to come donate a pint of blood to save a life. Let's all come in our numbers and let's make Kumasi a better place. You're the buyer and so amico here. I won't send me brave. I feel quite a move with some transaction or order. Debbie, and catch you offer say on download tap send. So download the tap sender or send this come away. About some mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once I download the app not too full so. In the process, maybe I'll say promo code ADN. No about Nhyira FM Ashaho, a bassa automatically no. Yeah, chow £5 and €5, and we are more Europe. So America Canada, yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it dear. No fee. Hey, they just say okay, tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, and I'm checking my sound from. Kaish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember that? Offer, patcha my friend. You know what you have to say? Masoya, yes, Nana. Not day. Say, baby, I'm a tea to me, and I'm a fast and miska. I didn't count what they could see with business in a discount. Oh, you're the buyer and so amico here. I won't send me brave. I feel quite a move with some transaction or order. Debbie. And catch you offer say on download tap send. So download the tap sender or send this come away. About some mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once I download the app not too full so. In the process, maybe I'll say promo code ADN. No about Nhyira FM Ashaho, a bassa automatically no. Yeah, chow £5 and €5, and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it dear. No fee. Hey, they just say okay, tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, and I'm checking my sound from. Kaish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember that? Offer, patcha my friend. You know what you have to say? Masoya, yes, Nana. Not day. Say, baby, I'm a tea to me, and I'm a fast and miska. I didn't count what they could see with business in a discount. Oh, you're the buyer and so amico here. I won't send me brave. I feel quite a move with some transaction or order. Debbie. And catch you offer say on download tap send. So download the tap sender or send this come away. About some mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send.
Now, okay, tap send it. We are safe for baby ubia. So what Europe and America, Canada. So kura Android, so kuta iPhone, and once we download the app na 2 phones. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM ashaho a basa automatically no. Ye chow £5 and €5, and we are more Europe. So America na Canada, ye chow $10 for free. Oh, send this cancel. Yento tap send it. No fee. Hey, neje se ukayo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some from. Kaish, soon tap send party Jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama friend. You know what when you say? Masoya yeshino nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And I me wo fa send miska. Din kan wodi kosi wo bisu ni pa credit discount. Yo de ba yen so ami ko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam se my transaction o hoda. Debbie. And catch you offer say on download tap send. So download the tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send it. We are safe for baby ubia. So what Europe and America, Canada. So kura Android, so kuta iPhone, and once we download the app na 2 phones. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM ashaho a basa automatically no. Ye chow £5 and €5, and we are more Europe. So America na Canada, ye chow $10 for free. Oh, send this cancel. Yento tap send it. No fee. Hey, neje se ukayo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some from. Kaish, soon tap send party Jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama friend. You know what when you say? Masoya yeshino nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And I me wo fa send miska. Din kan wodi kosi wo bisu ni pa credit discount. Yo de ba yen so ami ko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam se my transaction o hoda. Debbie. And catch you offer say on download tap send. So download the tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send it. We are safe for baby ubia. So what Europe and America, Canada. So kura Android, so kuta iPhone, and once we download the app na 2 phones. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM ashaho a basa automatically no. Ye chow £5 and €5, and we are more Europe. So America na Canada, ye chow $10 for free. Oh, send this cancel. Yento tap send it. No fee. Hey, neje se ukayo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some from. Kaish, soon tap send party Jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama friend. You know what when you say? Masoya yeshino nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And I me wo fa send miska. Din kan wodi kosi wo bisu ni pa credit discount. Yo de ba yen so ami ko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam se my transaction o hoda. Debbie. And catch you offer say on download tap send. So download the tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send it. We are safe for baby ubia. So what Europe and America, Canada. So kura Android, so kuta iPhone, and once we download the app na 2 phones. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM ashaho a basa automatically no. Ye chow £5 and €5, and we are more Europe. So America na Canada, ye chow $10 for free. Oh, send this cancel. Yento tap send it. No fee. Hey, neje se ukayo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some from. Kaish, soon tap send party Jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama friend. Richard Oforie Ajiman Bwedi, the Metropolitan Chief Executive for the city of Kumasi. I invite you to join me and many others on the 16th of August at the forecourt of Love FM for an important blood donation exercise. Human beings live per the benevolence of others, and so take it up as a responsibility to come donate a pint of blood to save a life. Let's all come in our numbers and let's make Kumasi a better place. My name is Richard Oforie Ajiman Bwedi, the Metropolitan Chief Executive for the city of Kumasi. I invite you to join me and many others on the 16th of August at the forecourt of Love FM for an important blood donation exercise.
human beings live per the benevolence of others. And so take it up as a responsibility to come donate a pint of blood to save a life. Let's all come in our numbers and let's make Kumasi a better place. My name is Richard Ohemaa Benewaa, the Metropolitan Chief Executive for the city of Kumasi. I invite you to join me and many others on the 16th of August at the forecourt of Love FM for an important blood donation exercise. Human beings live per... Akwaba. Da me kan say ba no say na mo anya yemu na mo ne yetena ya na mo comments a mo de ma yen no ye mpe no say ye beja no e wo ho saa ye pe no say ye bekenkan na eja mo nso mahunu no say ye ne mo e na edi dwumadie no eno nti meko YouTube na makokenkan comments no e kakra e de efri honom na fe me ba Facebook so abekin kai kakran so e wa hanum say Vera ya say good afternoon Ohemaa Benewaa ene nipa motwa ehia wa nyina Vera ye je wo so epa efia little wo say ye oyune kese na boga na yi me hye me magana nyina hye den efia ye je super simply d o say ye my goodness ara wo sempe ni rade hu ye nyina ye mobo amen Jumo Joseph o say good afternoon o me nua ba oh, me nsu na ayo de waka no eye mum de na nso nye no na mefa simply d o say Jumo jade oke kan e dwini nipa nwotwe nkwa ho an eno no aka ne Janet Boates ya we sempe ni o ya ado o say Ohemaa Benewaa ase dwumade wo ya de pa me chia pa na me hwem free Germany Berlin de bia me hwem yo yeso ye da so hwe pa Augustine Kese o se erade comment no do so memra Facebook na menken kai kakra so fam free ado boatin o so hwe free Brussels Belgium ye da se ado obaya o se ye me ra ho ne pa o balebo kwasi o se nura na ye hwe no na chese enye easy kra anan again o se ye ma wonum nyina rest in peace wonum ekra enko dadin silver light glate now what to say eni abreu obaya o se rade hu yemobo pa hu nyina yemobo adepa oba pa wo se ye mabusu nyina shedin nana ya se amen na chese bra na papa sofo ebo mpa ye no eno no peace Judas so Ohemaa wama ye nyina ye raho ayaro won de ye nyina na ye re aho Isaac akromo so hwe Isaac da say mina Rahim wo se ye erade o se ala mani atete dodo nana ya wo se asem no areho rakia Yakub wo se mintimi nya esu ajapa ye na wo se ne de eyesu nko ahwe no bia mpata me se minya isu humble insuravigasi wo se nura na ne ra ho pa ya enye asem ketwa comment no epi eka ho yeda mo se ne mo daje aya mo se no ewo ye ho na yenko abedwafo ho obayi Rachel Gershon isima mienu na menya na menko ahoma no so na busuafo ayi wonu muti big mama de na wo beka afa eno ho Ohemaa sister no say friends Rachel Gershon Rachel no ni twi ni bia okay edi we boy area you can katra mo wa se ekuya de Ohemaa wonya udin de na me Nhyira no okay ewi aseboafo nna ansana ekuya ko hu no na nipa bebree hu no ba ekuya ne nyame kan na koma ma otimi de yes ade we ya enam so e ba radio so ayetimi hu na busua enti ekuya ye beka se nyame Nhyira no abusua no so aya ade se o man kasa na dwene mu kan enti o mu ye no o mu so etimi ayi o muti okay aba okay evangelist kakaka ne enko ya mekan se enu aba na we see a friend Rachel Augusta Rachel Augusta
Gershon kasa Gershon Yami Nhyira in fact Nana Hema Sika no aba the kind sa wo hasade ye kind producer akosan wo account office wo afledi wo wia no aba mo me yeden wo afledi me afledi awie sister wo ti afledi asebrɛ yede ebema no ama wako fise ne kwan no nso so ewa echi Rachel kakra yensa ekaye ena yede ma wo no pempi ya na yentudini so de ewom no mu odupa wa wodia enti fa kɔbɔ afia kɔne ho bra na yenhwɛ sɛ Nyankopɔn bɛso na somdwem na ɔsoɛ no a de besi akyire bia no freye na yehu no why alright enti yegina yadɔfo a mobo a ye di sika ma ye sika ni nie ene yede ema Rachel no Rachel ka bibie na yenko Ashafu Nyame Nhyira mo na meninda sɛ metimi enya buafu sɛ Nyame onhyira mo de mahwere fi de hu bia Nyame nhyɛ mane amen Acha meka we se me da me papa Mr. Fangation ene ma Doris okay so asese like mo hwɛ me a me so ma ye nipa say yeah na menya kuma pa e wo nipa ho yeah Nyame nhyɛ me maame ma Doris na Mr. Fangation Nyame onhyɛ mo amen and I'm share me okay nya o maame pa ne wo no but me make us me maame okay ti Nyame onhyɛ mo yo na wa mesu ansa ma am ye nyina ansa nwura ngumbiem ye da se pa wate Yakopon shell pa abusua enche ye de list no beba na ya bebobo ni adam wase wo de mu ye no obu aya no mpese ye betu ni sika din enti ye bodini no ane ye de ho aseda no e de amamo evangelist ye nkona me lady ho na fe menye na producer next time ma obabi mejina manim se on fa ni mejina kire pressure wa mama go to did ye di arewo obabi fact is a fact because also metime ewu obetime ewu ahe metime afenti adan oh she we ma ge ya bejina ho di na chief na obaji ade abi mani nyina machi oh producer next time you have to focus with such a situation like this so okay we must on tell me how to bow. By the way, I'm fabi nyesere. You knew about Nyame Nhyira no. Okay. Your papa why no? Yeah. Nana Hema. Papa. I did it for 10,000 to me. Na nipa yedi dem. Okay. Okuta kumapa. Yeah. Ti me srem Nyame de man say na kuma panti. Ewrade mo no nso. Onshia ne boafo. Yo. Dem work. Onshia ne Jonathan. Okay. Lady. The mechanic say Nyame Nhyira no. Enipa ye boy ye ba asase so bia wo potential woni mu. Yeah. And so no realize ne de no eye se oye adoye. Yeah. Eno ti enipa bia wo wiase membu ho abomfia. Okay. Na hu de wo mu a wo so timi de ye boa asase so. Na Nyankopon obo bia no abo nifrani anu abo na de boafo aka no nti me gidi se comfort. Erade nam Rachel so na ama enne ono so wanya ne fa hodie nti yeda na se Nyame Nhyira no no mbo ne ho ban ne abusua ne nyina so ho ban. All right. Nyankopon Nhyira no pa men kwa homa no so sese na afei no men hwe se yedi nkomo afo yo ne aboga na yi mesra wo tientie mu na wo nua bi so abaso bi na afei yekọ yanim mesra hwama me so bi abaso a na yenko eni ha sei enti no yenhwe se obi abaso. Okay. Hello. Let me about baby. Medafo memo akwa ba. Ibi awoko there. Kopo adom. Wodi baby afrefi. You need the patrol because every patrol and do service Ashtown. Yo, patrol yenko I'm so by me said I'm friend boss, but so am akwa ba. It's no more about it. Na me ka say, na me no do a share juma partner. Or the bako ye pa. Me so be mama e dru ye no. Also beto aso afi ho no ma e de akọ. Kaka me pebe kenyina ne say. Ohe atuyanche ma asia. Ebi ana me ka say obi nim china asem. Ana wan kasa wakasa ro ka say even in the next 5 minutes and next minute kra no. Ini mu asem. Ti debi ana ye mompa e fan hwe nyame say o ma ne ba mbo no.
enye kese so obi anim kwa obefa so akọ na mojide se ade nyina mu no nyankopon ne panyin ti o de ma me mo aba so program na afede obete me nka gidigidi wo so pa patola business me chana na amo yes so yeah that's it right young chess young kosro hello Nhyira ba hima nyame nhyira mo nyankopon so nhyira pa brabot asemo ese no sa nipa na owo obo ase no me area na otie oh wow ana acrophob area nso if you ho na fitu kwan okay baby a play the position makoya asori ho nyina ntokoro nyina bepo no maforo pe yes and we see ya na me ka je mo afi se be bobo ho nyina se hwe ho na asem na kwa kwesi na most empire obo sam 90 no se awurade ma me ho me na kai na manyanyansa akoma yensi agwiase nyina yema ya dwene yen kwankoro bible biem hwe nipa da sane ne abo mo se bayira edi ogu botomu a ye be fete ni achiche egu adaka mu enti yemfa no koro ne nyame suro ntina ye wiase ye we mu parliamentarians nka no koro asofu ni no koro a Christopher suro nyame na ye nyina ye sufre awurade a waje yen so ma sem we mam se ye bi hu abobo a ne ye wurafi yen kai se yen kwan na won obabi epim yeah that's it pa eja bright mama fa ba ko ha hello me da ko ba to di baby afrefi ofa ana wa ba on timi nyi so kese me want to be so be na asofo na mo for wa hene ne champo bofo of a quarter friend ne pa you just say Robert omi na say dia nyo very club so our father please me because dey kama mo abaso because still na better time we mo na mo yi program a hu se ma ti say dia nyado mo me ni ka hu say me nyado which is kashisi abo my Ghana Ama Nigeria no Telegram. If you na better time na me come to say anya adwuma. Na me bisa say, omo ko ati play mu po na bisa akoto na ya nam fomu. Obe ko ni seri. Na de ka ka bitani na se no baga ni na ze ya me me ho akọ. Omo ya owo de ma, obi abewu. Na say du wa shi be. Ade de ba de nkombo ni bank. O ma ga na ka ni because na wo ju be ni etwa ana nkwa be 16. Said I was sorry for 4 years, and I thought about 2 years. So my God, I'm on by Yo, yes, so yeah, that's say, Ebusia, Sanomiansa, a boy now where we were at Doom TV, na and ne, or Bergumedi segment here, the bread we dear. His son is say, young Kasa Yura, Yadi in Ghana Mampenny, His Excellency John Dramani Mahama, Papa. Ashe say young Fanansa in charge, Emma a year at the 4 1 free moon. Ministers are who do Babamu paying for any a soldier for Kuma, Fen won Besha Brasse, young Fanansa, and Sionia shall see Nancy and a ma and Nejumedian Danesano. A chananso, Yajiramu, Yagusu Suonum, and say a Fadian dear, a Bocosua, I tuntum say Yakosisa Nancy Dicano, a big shem. And unti Yagopa Yadumachina or Bregumedi, Yabasai Abania Besum Musumpa, meeting had your Ohemaa Benewaa, I must say, ceremony at Sana a bedroom. Sabri, a china danso, ye be sumu, and so yet ye sumo could no miensa, a bebo a pemu, mamma and twasso our humana. So, hello, Mama. Middle from Pacho would be baby afraid fee. Good afternoon, Medin the Pacific and Jesse. Yo, Peter for your Kaka make an a report and I told Ghana Manina. And your omabus or mamma from Napusian Quao. Ghana nyina na to bia essence di media mukodi no ayo Ghana na nko mukodi ama o nyesi bia mukope sika bi na wo mukotom yankopon kan mo dem form kan tie amen right me fa ofufro hello me ma he yeah jam medofo di ba dia fefi o fa kwata ni masomo asante mampon ku fiase no tanko me
Mame man wa baby afọ nyina amoni adwuma na Nigeria ba best na mencha pato champion profit so tete den. Owo me de be sie bia no yemfa aseda ema onyankopon. Ena mpanimfo ka se mi se wo wa me ahia hu kina. Obi nim de da nanimu. Seconds info obi nim de da nanimu. Na me nuanom ne me papa no mo susu da se asem ye beto mo nyame aduma enra no. Na enso de nyame pe na wo ye. Nti esese ye Kristofo de wo me nyina chitu ye wure. Yen kan chi onyankopon so wo mo atepla papa. Wo mo baby papa ntantan so bi wo mu a ye chi onyankopon so fa nche mo mo atepla papa na Ghana de ya to abeti no papa me da so wo me yo me so me da se ye kan say eye futu e de ma ye nyina se de ne enua no e ka no e ba ne say ya obia ye born again fufuro hwe be na wotwe na adwene na sa tie negative ni mu na ka fra positive no na ya san hyase ne e kagum dika na so ye mamba pa fi se unim ne a echina e de bepa ma me emfa ofufuro hello Mama, me mo Oji baby afre me fi. Wa do se onabo wine. Asanti be kwai. Asanti se ya se asanti mana. Mama. O my God en ya to abeso no. Nsem ha papa mo so kan ye. Ya se ene ni kabi ade maye. Sabi akosi be ni kan go no conditions permanent. Bibie ni wa e do wa ko se ye. When we are 20 years, Mama, so I tell them, no, on a one papa, because I will 2nd December, they tell them, say yes. So I will. If you don't say this many, now, maybe Dr. Manobama, you will call over the Prime Minister Assembly, ICT Center. And this is time we see a baby beyond who know. Man, you're a fine gentleman. You are no, the American way now, they call you confirm. Another call musical assembly. MC, and I will back a service or service. Now, and this is saying the coin, see a trouble. So, you're not signing now the coin. ICT Center, or not by Mr. Piano. You're going to go in a different time. I would have done a crazy. No way, I can do the call with you, car, number one across. Yes, so yet does say, Minfa, Bam, you know, be and come. Hello. Me da for pacho di baby afrefi. Pacho from abrakuna mami fire gira. Yo ababna yenkwe. Ya me kan say abawo die. Ewi ase bibia ni ho ye chensa. Be se me banyam fie duenu mienu wi adwiraman wu ye nka mi wu. Enti hu maami abrewa no pa wo hu na manesa na. Maami ne nsunu motre. Ti nyankopon ka no hu no mobo. No one chichi ni wure na na sofo so mampa ibontimi no anya se ko na no odin na me Nhyira mo mama yakopon so Nhyira pa me for me last caller. Hello Ohemaa Benewaa me do for akwasi balibu ni Ohemaa kwasi yankwe in fact ye nyina ayewra ho endra o hesin ho ko duru ho na enye izi kura ye kan se Nyankopon na on hwe yen so na on fa mu nyina kra enti Ohemaa woni nyame nyame das. Okay, my mental birthdays we say in fact in free munafe yanko nana mo goy filling station or maxima and never be mu Samson and Nabi wo bro chrome sister ma beauty wo bomsu gate nita chiman na Sanko for radio 98.9 wo takra dinner for Virginia USA Solar FM wo dunkwa ono fe Amazing Grace Supermarket e wo kokobra agogo market wo Brescia Italy na one enterprise wo boase yes pz office honum odenche mo kokobra born to be a winner was of fitem next door fashion or top high Master Augustine or Bomsu Gate Master Tola or Kodie Chrome de Diakon comfort noche nurse ne midwifery school more for no yeda masistron kokwan so bantama jom forma and a meme nyina masi race course jom efia kobi e jom sanso na so ame jom na ape yakunu jom adroba fo awie mo biebie mu na mutie ye nyina nso yeda masistron kokwan so pa na fe madwade fo ayija jom ye ankamu an ne de nka mmewu kra yeda mu nyina amase award said de musie ene ye etna no yeda mase pa birthdays ena ye ko inti se MCR why ready dia na yenko
birthday we ekwama Nhyira Obaya wo Ireland. Yema happy birthday. Yakopon wo Nhyira no onye okese pa sanso na Belinda Osei our Texas Dallas USA we free Queen Eleanor mama efe honum ose oma Belinda Osei happy birthday. Theophilus Kwakusafo yema happy birthday free papa daddy ye Bismarck nana safo honum ose oma oma happy blessed birthday pa sanso na birthday we call Ama Laurentia Debbie or Esutware or ye Juma or a Tropo Farms or your accountant na fe or your co-partner Debbie's Ventures way a free a lady Reverend Dr. Ocheba for mo mudi mu birthdays and ya yenche me amo mudini nyinano ye mamo happy blessed birthday Nyankopon hwamo na wonto mo nkwanne mo pa abusua ye kan say na ye futuo na ye de ma ene section ya ye de bra mu nyina ya brabo ma futuo obra no yenim ba bia ye bo na ye de akọ yenim ba bia ye de bekọ akosie yenim dakora asemu betu yen yenim dakora ye be free wiase mu akọ enti unam wiase mu a be prepared pa se diwule mu medofo enfom enshada mwapa ni bonia mebe wiase no ebeba wa wu nkrobom kama ne wani a ebekwa asaba beto wankasa ewo bebia wo no enti diwule mu eyade dikan fa kuma fita nantibie wo mu ewiase se wo gini emapi so ho na ama boni hye wakoma mu ma da bia wo de ka wo nko no obi de ensai na wo nko wo de enye wunua ne wodwom ka wo nko no na nka ye ntone de wo gini ama hodo bre ne de ase sabi wunua woni ne free yafuru ba akomu mpo na wade kakra bia wo kọ no ehaw fa kuma fa mu nante woso obani obi woso wunua ne obi wafa obi sa wo spiritual daughter wo spiritual son wafa obi sa wo sofo Bamadin ne free wo pemu nyina wiase ye mfa nko ba bia ye beto ye beja wakọ ye wo de se de se ne fata na se don ne fra wo a bahunu ba bia wo gina wai eye futuo na mede ma wo enche bia na me ko bomba stores na so me pese ne section ya ye nyina ya tinisuo yi ebe ye kwa say ya beti ni sua be bobo bi share crying emojis ebi su ebi dia rewo na nso be wiase no na wamfa ba papa bi amfiri mu na wamma sua hunu a yenya no wasem wese mu no ayekwa enti eye futuo ene ye de ma wiase nyina so wo yo ba Five mu finance because the next minute is not promised. We are bema five mu finance if you said the next minute is not promised. Me pacho we are suku ni we adwuma yeni obi adwuma na so five mu fine na bia na ebedru se ube pe kwanya se obesere bone fache no na it is too late. Now you're too late amount and then you want more time. It is shall say amendment shall say adwene no wadwuma obi so ya obone no wasere obone fache no jamanenka midofo ye de wiase kwen se wo so hwe no ya obi bone na wa wutu su tirim se ade we am be ni pen wo ya koda so mafomo no wo ya panyini esese me de chaw pakoma no kopa na chaw entwen ma asem yesie wie bi na obi kwen ne panyini bi wa asem o afi na wo kobon kontene wo ko mena daka no na wo ko ye ndan. It is over to all of us. Forgive, forget, do the right thing and be in your lane. Focus. Na say pepper efra wonsuom efra wawiamu a unim say unsam eye clean ukọ na wakoda din na wasra humobro efra Nyankopon ho obra aso de yetufo timi de kakra me de amaw enu no yakobon stores na ye de enkomo anti party berry brofo agumi so nso me ra ho na eye jebua udi ni kwa de say abua abua de mi pa no me na nya bomba sasem ko okay yeah me no madane ho wo ye ho ye visitor okay no ye fie ni pa so na de o ka brofo no you are using the word visitor Mr. Okay yeah mama kwaba
Yeah, and I did to say Ghana mine na ye be my ho yakọ. For the atu na ye boy ebusen na empire say na kopon be show bia den. And that form crowd o man ye na ni ahra de. Na ya na e ka say be onkrofo mo so go through such tragic means no. E wo man ni mo no and say we mo e important and aso mo hia che mo but e ye bibia e was o man ni na ye di ho komo. That be mo kaso e bi ma we and celebrate we no there. Wo ye no wo individual missions but we your mining na dwuma. Yes, yo mo kodi ama mine no. Ama mine no. Omo ebusia wo yire no name mane ade enti nakopon form na akra ensie na tene mekan na ya share ho. As a train man na de si ho no. Edio. Be be fine. Okay, Bomba Stores and mo yenkomo e. Yesi bibi di Iwasa. IWASA. Okay. Internship, work and study abroad. No ne IWASA no. I'm going to say educated. Her name di some ko. IWASA. Okay, yeah koi. No kra na ye ka Bomba Stores ade bia se na misika no ye dwuma ko bia e ba na kwanti mu a Ghana man na yen e na nkrofo agi atum ya boa ebusian pimpim over 2,000 families ama or matimi realize or mu dreams of akwentio ya de bia na de bia se na esika no sika sem wabo sika no upe bibia ye okay akwentio abesi utrim se ne be ya won fa sika nkoma connection man bi na eche untwa ajo ntina Bomba Stores ya ba ma ebusuafo nyina ade ba kwa ye ne se wo ba Bomba Stores a visa assistance visa application ye boa e ma wo ye sa nyoma na afefefe omo pese omo ko excursions and I say tours se wo pese wo ko hwe ba bi ba local one and international one na Bomba Stores nyina aye local na eno ebono no next week Saturday. Next week Saturday. Mr. Poppins and Waterfalls. Na yakọ Bottom Caves and Mountains. Okay. Na fancy yakọ Boabin Fiema Monkey Sanctuary. Ni na Ebonu East. Bomba Stores Jumedia ye din ho and 500 Ghana cedis pay. So person join me amabus me bas na e kwan da ho. Oba discount fe bi e da ho ma. Ye tua 500 Ghana cedis. Discount won be na pass only discount there pacho me and we say 500 Ghana cedis pay. Wo kwane wo ba transportation no e ka ho say ye kwa baby a gate fee a omo beje ne ka ho. Ya wo bedi ensu a wo benom se be ensa kakra wo benom nina e ka 500 Ghana cedis ne ho. Na dear friends, we are going to have a lot of fun. Ye beji ye ni p any idea a driver for ye ni omo for so. Oh ye kwa ba. Oh na me se be beda. No ye pese kwa ba. So pese wo dance so ye betimi ay arrangement ama na wetimi at da ho fefefe and also ye straight here for ne obi o hwe ye bia se omra mekan ho eye bunu vacation ye be no fefefe ama obi ani aso there's a lot of stress in this life. And we say utimi ko baby na uti wo breast na hu say maba dwodwo me ho mabe hu say be obo ade bo brand nyoma bia metikuma se metinkran metisonyanya me da yes I no mani na chensu ye ko iwasa no eye bronisi internship. Okay. So person ko ye adwuma wo baby na se bosome so anwunya sika kakra. Bomba Stores ye wo opportunities ema IT gurus ye nuanu mo IT industry nim no Japan you are Juma ewo ema omo say who tie me na who ye student and I say who ye a brand here ababa we beauty fee but you are very good when it comes to the world of IT. Bomba Stores for 053 108 52 053 108 5235 ye bebo ama wanya adwuma fefefe e wo Japan e ho kasa sem na ye be ya ma kama e na ade ba ko so a e wo Bomba se ho ne say we are very very transparent. Ye net traveling to ofuo bi a say bi wakonya na ba but obaka cho say before ye be release kata bi ana say ade bi ehia ma no je say wutua sika bi da bi Bomba Stores ye boa no aka no kra ni bibi e because visa no ye akasa na ye kwa akogye ama afen so ye nuanu more hospitality industry nim no France, Spain, so ye wakunya emankrofo and of course United States of America. O ye hospitality person ye benya adwuma e wo sa me ya mabobosu so ama fefefe. Afen so se wo pese wo school a enya school bia keke na Ohemaa yeko
Eye pass mutimi chiremu ema yeti aseo. So obo a ono obo ka wu ba mo de no de. Mu chirechiremu. De mutimi ye. No cre. Ebi a wuko school no. Wuko sua science. Wuko sua business. Wuko sua general art. Where we o pesa wo to aso e wa amanone. Ye wo schools bebre enso amanone. Eni ade enti no oba ye no betena se. Course ben e na wo ye. Edi na pesa da chi wo ye. Anase adwuma ben na da chi pesa ye. Okay, say ni. Okay, ye wo schools we wo ho. Ye betimi aboa ama wa apply. Utie ya ebi ye betimi apply for about 10 schools for you. Utie ya we betimi na be 5 of those schools. Now when na schools na wie no, ye be boa say school na e was scholarship opportunity a. You bet me about to go through the process of getting a scholarship. Scholarship, say be a school fees no, or better swam, or better can be no more swafa de akan. Now you born when ya scholarship no, it was our school no, and as our schools no being so crowd, we are you have the opportunity to work and also intern. It is our opportunities in now we get you to go through it. And at 10 years we help you with the archaeology to the zoology of travel. When it comes to these things, I was archaeology, no. Okay, from the A to Z. From the A to Z of Aquentio, because when it comes to Bombas, we make sure that you get the joy of tourism. Yen person mame fono ebre kwa emede yen nuanu mo wasi omo ye wasi enche omo baba bibi and yen nimsa awufo ni be ehwe ye omo tie yen ebia wabo weska bia no se enka wo ya wo ba no person de ne kwa abrochi no kosua de me pa cho Bombas e wo number na media ma obiem no e 053 08 52 35 na that number anopa ewia enwumre desium ofre Bombas stores a ye me fa no Patricia ansama ye be call ye Turkey trip no so work abroad now ka ho asem no Abu Dhabi akwantu e ho akwanya abeda ho no mpa wow enti say wo ye obi a wo ye cashier wo ye teacher security guard wo ye taxi driver wo ye painter utrika wo ye steel bender utrika kese bia sankofo no ye ni abra ye hwehwe omo pa cleaners pa ka ho kitchen helpers e ka ho sa jumaden ni ni na akwantu na aba kama say bi waitresses Omuni cleaners ya shisho bia it is out here and can fair number senior and shiny and young wage mamma now we package na ye share your visa wage mamma ye share accommodation return flight o kwane obani na ye shini na ma ntenya say ye ja wo say ba be pay adwuma na ya hwese wa na wo tena se akeka bibia fi ani ya nka say bibia ma bia ne say obe free ana say obe ba ya say no a che say oh me ye cleaner na mani ji ho say me ko Abu Dhabi na koye adwuma ye be hwe sa ne mani agent bia omo mi see agent for no and okodo say yes easy me passport mintimi ntu kwan me phone yes easy mintimi enka de si enche but Bombas dey say ye do kwa entisa obani ho say bia Abu Dhabi hefa ne ka Dubai adwuma ho eni ade entisa ankro baby ni na ye de wo ko na ye tie si amanoni na say ye cancel outside kai etiefo bi say Turkey no nipa 30 ye pe bi aka ho na me so ho nipa 30 no nipa 5 bi a omo frefre me ye pe bi aka ho ene de say 7 August eye September 9th ekosi September 15th ena Turkey akwantuo no ekoso se ne edi kan ka da bia no yenim se ye maame ne ye papa nom etie fi achichi ne bencheye komase ane ade enkrofo bebre e wo pepa se ombe be se omo sebre ane ade enkrofo bebre so pese of course isika nom de ye adwuma no omo be double na na se da bia be bebre amomo ena wo nya scan so wo se wo pe no kwan pa so e kwan pa no so aye chro no ene se wo be ba be kan ho e wo ye business beyond borders Turkish exploration business exploration tour ne so na wo kwa ye do kwa koshia of course Turkey mine ye ban nkrofo a omoye into manufacturing of agro processing feeds demo nyoma textiles big factories and adie sankrofo ni na it doesn't matter adie wudi hu dwuma e wokrom ha se wo beka ye ho a ye de wo ko Turkey na wo ni sankrofo ni na ehia me si so biem wo
Turkey you will 3 cities eba no industrial area o magidin pa eye o capital Istanbul. We are talking of Bursa and afin so Kocheli. Na sa nkrom yensan edru this time of the year ya na omye major trade fairs. Na trade fairs no mo ye no omo ma yenya enwoma eda fom ne boofo ene enwoma tebe se be contem ema eti no de hia ne se obeba Bonva stores ya so ye no aka che me pa cho muteki ton mani je ho me pese mutimi ede me be ko me pese me akasa so me ko bi se wo ye entrepreneur wo ye business owner wo shop wo edum wo shop wo Malata wo shop e wo Kejetia Dubai na wo tie nka na se wo hwen sise wo Nhyira 104.5 FM amre ni ne akonya ni die na ade ba ko no se ye ankasa ye kwa akwaji visa na ma okay afei so Bronisi accommodation ye onim krofo bi omne krofo akono makokamu na bom obu okran so omudru no say madam me do aba be du pebia abefa Bonva stores ye boaw baby a wo beda okay o travel insurance e ka say sika na wo betua ne ho visa application e ka ho e na de hia kese pa e ye way flight no plane na wo de beko any plane na wo de beba okay say sika ni na ka ho de hia ni a down payment of $500 per okay now you share Bonva so ye kira kwan enye ra kwan kra oba Kumasi eye eja tech junction na wo se wo hwehwe Odotobi Rural Bank wo Odotobi Rural Bank na cheap e na ye wo ugina na so ugina Victory Baptist Church so na wo be Bonva ya share no e wo ho fefefe ye wo other numbers so ho a wo betimi afre e bia na obi si eye Airtel Tigo ye so sa number no e wa ha eye 026 167 1686 aha eye 026 nana to asoma 0261 671 8686 Pacho Mamintim yes, no one confused 0261 yes 671 686 no correct and about conso 0531 090068 no correct na take trip ne so no amount for fra we say na ye kwa kofa nneoma nko aba na ye we business bi o ha say ya ye sha yenso ye betimi ya export ya kwa eno so ye betimi aka ho asema na okay take trip ya ye kwa yenso kwa kofa nneoma nko a eti ne say o business to business network which is the B2B networking kwa ukwe ebi a wo ye anwa ho adwuma wa ha say e ho na akọ do ba akohia ada manufacturers a obi nso ani beji wo business na wo ye no e Ghana ha enti se mo ba Ghana ha say ya sa wo akọ committee no business na nso wa akọ promote wo ho no ma afi wo raise wo market wo benya infaso bebre wo so afi so factories na ho na ankasa no obi won ma utimi kọ no akọ pitch wa idea akere mo we na me so me wo Ghana me ye so many je ho a e ho ankasa nso so watimi aye exportation a wo ba wo so afi wo betimi de onio ma free Ghana ha say e de akọ ho no a benya infaso bebre wo so obetimi kwa de fika bottle bi kra ahye wadwumede na wo di nim and one thing is oni wo hia e bi kra na the potential for raw materials e bi oye bibi wo ho obehia raw materials na e wo Ghana wo benya sa connection no na sa nyoma na okra no e bi a enkuto eni ade wo na wo sa enkuto no e be kwa akoma no no de aye sa adwumede no wo di wo e bi afa mo bi o me pacho o sister lo me kan ye ho e o Bonvas na ye fa ne na o de ko sa fe na o take wa look at that fe eti no ye nyi obi en film e na ade ba konto ne se me pacho we enye book asem se wo call university and I want call university and I want call SS me pacho eyobia na ye ton sa fam akwenya na abeda ho amobia o social media so a eye Bonva stores e dwumadi ye din na egu ho fe abe content and kese so eye bonvastores.com o call LinkedIn na ubehu ye wo dwumadi ye die ni nyina e wo ho tech no misi subiem eye a free 9th ekosi 15 September okay akwenya da ho e na sika no so na mame ka de we ye ndi ni bum okay ubetimi atwa ne kakran na no ho na mo de $500 yes okay yes how down payment now the security ya ka de ne betimi achiche matwa ne kakran oh ene monje 100 ochina monje say betimi atwa kopim say obetwi mo ma kwantu aye fofofo ama oh ye de ho de wo ba de wunya akwantu mo anije because ye nim say sika ya de a eho enna enti se wutimi sie bi
etimi dwen ho so person di tu kwan a edi kwan so de kɔ ema obi a oni office na obi obeka cho se patro hia mo ha no patro bomba se ni hia mo ha number ni 053 108 52 35 sa number si ofra bomba stores ye no obeka sa se sie okay tekino mekobi ebro no so mekobi bono no de oba skra da hoda da e wo hima bas wo so bas ho no hima bas wo ho ai me se me kwa me ye wa ma bo bas me no bi wa me fin person o mbeko me am so ai hana kokoro te ho oh me de on be se me bas nim but me edura mu ne me ba bia me sre mu bebre o mu bibia so mu ntimi meka debi what happened in Vegas stays in Vegas yes din na mo ho why all right abusi anti e Bomba Stores ya wa ma kwantu aye fofofo for wani chemu e wo eye eija ye ben Victory Baptist sorry no Eco Central Road hon ma bra na wo de onkwa brocha ba me nkɔbo no ye nkɔbo no nkɔhwe ni so ade we minisa be kwa no ne bibaji na ka ho enu nti na misro se obi ba ntimi fa ne nkɔ ma onko wu nheme bebre se so she yento no ai all right nti abusia aha na brebe makwae ma medew ebesie enne oyonani nti na madwumadie no adabɔkɔ sa yede nansa na ejam ye papa no mu a ene ye nuamema no a wono mahwere wono mu nkwa ewo sa oyone ya asie mu ekina da obradwumadie ye baba bebɔ nkɔmɔ kina de ye betie sifom kakra ye de nkɔmɔ no bi ade amema mu na fe ya to asre free honum echia wo bibia na MC a minim se Frankis wo honum a enhia we manchia enye yie eye Madel Vintage owo eye London abrochi memu aha eye Auntie Anita Ajeman eye Michael Amwati mechia mo stronko kwa so pa na fe na akua prempe eye miame mame wo munyina agidwumadie yi agina mu dendenden na akua prempe na akua mechia munyina se monso mudi dwumadie ye china mutaye chi bidin di Ohemaa Benewaa Nyankopɔn de nkwache ye ne ye china ye besan ahia nanso akoda ye edi ne kofie man wakɔhwɛ moyi ya misuni esese oton ade ansa na yapon medofo o te say ya me adom bono no be ko bia na won ko bi acho ukodi ya midi wachi senya ma me ka senya mo ne me be ko te de se kwade no ne ko ne edu ho no ma da bi minimu ni ba bia ko me de mu be ja ma me no no ahwɛ mu so anti yen ko bi me de mo bako na sa minimu ba bia ya ba na unim no me ka echi ya ba na me ka echi to ade ne ko ase Abusia Dawood Herbal Hospital Limited ayaresabia kese a yetu yade ahodo asipi Welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the services? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality.
So with our experience and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experience and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experience and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experience and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experience and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make
your dream a reality. So with our experience, team, and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rental, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure? What when you say? Masoya yes nana. Nade. Se baby ameti ye to me. And me wo fa send me ska. Din kan wo de ko si wo business nipa kura discount. Yo de ba yen so ami ko yi a ehun sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction wo hoda. Debbie. Enke chipra catch offer say on download tap send. So download tap sender or send this come away. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. We are fana baby obia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phone so. In the process maybe say promo code dey. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye charge £5 and €5 and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it there, no fee. Hey, they just say okay, tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them in San Fro. Kaish, as soon tap send party Jack. Mama, we are saying can you? Hey, remember that? Offer, patch on my man friend. You know what when you say? Masoya yes nana. Nade. Se baby ameti ye to me. And me wo fa send me ska. Din kan wo de ko si wo business nipa kura discount. Yo de ba yen so ami ko yi a ehun sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction wo hoda. Debbie. Enke chipra catch offer say on download tap send. So download tap sender or send this come away. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. We are say fana baby obia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phone so. In the process maybe say promo code dey. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye charge £5 and €5 and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it there, no fee. Hey, they just say okay, tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them in San Fro.